sweswo mingiseri wa mgana lona FM ikhumet minute ntsena kubila wara ya khumembiri kanongona ko hlawuleka la ila kutakat magata nhlawulo namutla ku risukura makumembiri nkaye ra n'wetile ya mudashile mara magidmbiri makumembiri mone aya amkeleni brigadier Hlulani Mashava kusuka ka xiphorisa a Limpopo itwa ku fika sweswi tani hi ndawulo va vona yini loko kha ila kutakat magata nhlawulo brigadier nhlakani mi amkeleli ka mgana lona Ehlekani muhashi xikan'we na vayingiseri va mgana lonene FM. Brigadier ili komentani istutsumela le asishikho eta kota ku vona ku Julius Malema u hlawula njhani ta vuya ka n'wina a yene le amasakaneng le ku nga na Pimani Baloyi. He is actually, as you can see, he's surrounded by a large group of media personnel. I'll try to get there to see if we can get audio of that, to see if he is actually speaking to members of the media, and if we can also deep into that audio to hear what actually he is saying ahead of casting that vote. But you can imagine, Mr. Julius Malema, as you were saying, Ayanda, his party is the third ranking in the sixth administration that is currently being voted out. So he is hoping that he can retain that position or move up a little. We do know that there are 3 provinces across the country where he currently is the official opposition, Limpopo being one of them. I'm sure his party is also hoping to retain that position in those 3 provinces, but also to add to that, to have other provinces where his party, the EFF, can be the official opposition party. But from where I'm standing, Ayanda, I am not sure if Mr. Julius Malema is addressing people over there, and if we can get audio of that visual. But we do have a camera stationed where he is, and you are getting live visuals of that interaction. I don't know if we Pimani, what we're going to try and do is give you an opportunity then to get a bit closer, because Julius Malema is in fact seemingly speaking to members of the media. Understandably, you were stationed at a different part of that particular region, and you'll worm your way through the media scrum, which usually follows a number of these high-profile individuals. But yeah, I mean, of course, this is so means rom kana lona family singela kwendekeni masakaneng la Shekhu ande nyana ka Polokwane a etleleleni ka Brigadier Hlulani Mashava eve itwa ku bova angula ba kwini ku ya mahlweni ta kota ku languta ka makata matshamela ya swilo lesha xirixibiko lesha xi ka lulamisiwa hi Pimani Baloyi kusuka le a Shekhu la murangeri wa Economic Freedom Fighters angele ku hlawuleni arko amasakaneng a zone 1 indlela yoyele se tlhalana kambe ka Brigadier Hlulani Mashava ila kutatwa ba nyika xifaniso xa ku kahle tani va xiphorisa va vona yini ku fika sweswi eka timhaka ta siku ra nhlawulo hi ku hambana ka tindhawu a Limpopo nteri nongona ku hlawuleka wa tiko xetleri loyi ku tisela ka wona hi ndlela yoyoleyo aya amukeleni Brigadier Hlulani Mashava kusuka ka xiphorisa xa Limpopo. Brigadier nhlakani mi ta khomela ku va hi mitsemini kusunguleni ka va hi tlheleleni ka mhaka leyi nga vula leswaku tani hi xifundza xa Limpopo ntirho wa ku hlawula ku vota wu le ku fambeni kahle hi ka rinyana lowu nga hundza about an hour or 2 ago a hi ra Juju Valley hi ka hi langutisa leswaku swi nga va swi fambisa ku yini hi fike hi kuma ku ka basile sweswiwani hi vulavulaka le a Sishikho a zone 1 laha Kulukumba Malema wa tlawa wa EFF anga ta va ri kona laha ku ta ti hlawulela nakona hi kona laha ku nga hi langutisa ku swilo swi le ku fambeni njhani, kambe ku tlula kwalaho muhaxi hi nga vula leswaku swilo a ka xifundza xa hina swi le ku fambeni kahle hikwako a hi se na timhangu leti nga mangariwa leti ti nga hi dilerisaka tanihi maphorisa muhaxi. yi comment kwalano hi tlhela le ka Nkulukumba Julius Malema hi twa ku vo va ri yini iko. There's 1 or 2 instances where I was told even the IEC considered not only the seal got tampered with, even the the back of the ballot box has been tampered with. So, but generally we think things are running very well. Judging by what you've just explained, do you think these elections would be free and fair? There will be free and fair. There is nothing 100% in life if you are scientific. That's why even DNA tests say 99.999% this is your child. They never say 100% this is your child. Only a scientific person will say no. But what happened to the other 1%? Why is it not 100%? Nothing is 100%. We must not, out of our own
fear of losing elections and then start casting aspersion on the IEC and its integrity. Because it's an institution that must look after these elections. We've run elections successfully for so many years without a problem. So we shouldn't expect major problems. But when they introduce things like the gadget they've introduced and all of that, it's a general problem in the country. I'm happy they took that risk. But the general problem is not the IEC. The IEC has got gadgets. You can't say no, the gadgets are not there. The gadgets are there, the network is not there. And the IEC is not responsible to put network infrastructure. It's your government which has failed you and then failed the IEC at the same time. So from where I'm sitting, the IEC acted very professional. Very few presiding officers who don't have an appreciation of the role of party agents. And we're dealing with that because others say to them, but go and sit next to the door. A party agent must be free to move around the voting station. If they decide they want to sit next to where names are checked, they can sit there. If they want to check where they are tearing a ballot paper, giving to a voter, they must sit there and see if you are not giving a voter 2 ballot papers. But when you say they must sit at the door, who's observing that you are not giving ballot papers, 2 ballot papers to 1 vote? So some presiding officers lack that appreciation. But once brought to our attention, we bring it to the attention of the IEC and even bring to the attention of the presiding officers to say, but they are allowed to move around. There is no problem with what they are doing as long as they don't tamper with the voter and they don't touch the IEC material. You can't touch as a party agent a ballot paper or an IEC box or anything. The only thing you do, you eat with your ears and your eyes as a party agent. So you look and you listen, and then when there's a problem, you raise it. You don't go and touch material of the IEC. You previously said that amongst the polls that exist, Ipsos is the one that is more reliable. How concerned are you? Because in the latest one, you dropped from 18% to 11%. How concerned are you about that result and about your targets to overtake the DA's the main? But the Ipsos confessed that their research this time around may not be accurate because of the margin of error. I think the margin of error was too high for such a research to be used as a scientific evidence that something will happen. Nothing will happen really. So what happened is you have a situation where Ipsos, actually the credible Ipsos that we all grew up knowing, it will have a day before research. They announced it 1 day before election to say a day before election, this is where we stand. And then during an election day, they will give you hourly updates to say this what is. Ipsos is not doing that now. So you can see it has been interfered with. That's why it's not doing what we normally get from Ipsos. And that's why it will suffer a serious credibility crisis if this result were to be something extremely different from what they predicted. Do you see yourselves overtaking the DA then? We see ourselves overtaking the ANC, not the DA. The DA is small boys. Yesterday, the police issued a statement that has been a second suspect that has been arrested in relation to that incident. Of course, they are carrying in court only tomorrow. But do you have any security concerns today or in days leading up to the final vote count, if I may call it? And secondly, maybe let me just pose a second question so that I don't have to come back. But previously, we are, I think, about 60 days into no load shedding, and you've said that this is something that will not last. And of course, there's speculation that tomorrow load shedding will resume. Of course, the ESCOM coming out to issue a statement saying that is absolutely not the case. Do you still hold that view that load shedding, these load shedding 3 days will not last? Well, they are not sustainable. That's why they said to you
we have suspended. I didn't say we've gotten rid of load shedding. I said we have suspended the load shedding. So that's what we're dealing with, suspension. At any time, it can be uplifted. Some municipalities have already issued out schedules of, they don't call it load shedding, they speak about energy saving, things like that. It's not going to end. It's going to happen immediately after the elections. They are using it as an election gimmick, and we should not fall for that trap. As to the violence of Juju Valley, the desperation of attention-seeking individuals of no significance in society, that their only relevance is acting in a provocative manner, where a child gets shot and then stays in ICU for a very long time. Since that incident, the child is still in ICU because some fool decided to go and cause fights unnecessarily. And we must see them for who they are. They are stupid. They have been protected by wise collective around them. But acting individually, they demonstrate the highest level of stupidity to a point where they even fire shots from firearms when they don't have firearm licenses. So such people should not find any resonance in our society. We are a very peaceful country, we are very tolerant. We have coexisted with the ANC for the past 10 years. So there is absolutely no problem of violence between the EFF and the ANC. The question should just be what changed. Then you will know what's the cause of the problem. People who instigate violence where our children get even shot at, and then it's almost attempted murder of innocent people. We should be very jealous of ourselves shaking hands with such murderers. Society must not even give them a breathing space. They must be isolated completely by society for engaging in act of violence which compromise innocent lives. When we say let's isolate Israel because of the killing of children in Palestine and Israel, it's the same principle we must apply even amongst ourselves. Those who instigate violence which results in killing of innocent children must be isolated by society. The EFF is not involved in the violence of Juju Valley. The EFF will not be involved in any violence. That's why I said earlier on we ran a clean campaign, because I know for a fact that part of our election strategy has never been instigation of violence. If anything, we said everybody must act with restraint, even on the face of provocation. Act with restraint. And the same message is being echoed today by the EFF. Whatever amount of provocation, do not respond with violence. Police are here, presiding officers are here. Anyone who acts outside the electoral laws, the police must act with that, against that person together with the IEC. So EFF has got no role. The role of the EFF here is to look after its voters. That's why they've got their own table. They check them on the voters' roll. If they are there, they usher them in, leave them on the queue. After they vote, they take them, put them in the taxis, take them home. Our role today is to look after voters, not to do anything. It's not to campaign. Whether someone sings or plays loud music, does it, it's their own thing. It's not our problem. Yes, Madam, I have just one more question. What is your message to the young African child? And what is the EFF going to do about the young African child that has not been done in this country? We'll restore their dignity. We'll give them the land so that they've got a place of their own. Property relations are very important for the dignity of people. So
we will restore the land in the hands of the Africans so their children have a better and a great future. We will give them free education. We'll ensure that they go to school free of charge. They don't have to buy school uniform, because the uniform is part of education. So when you say free education, it must come with the whole package of what constitutes education. We'll ensure that every household has got electricity and clean water. Our people have proper rooms, and that our children are provided 2 meals per day in schools to fight poverty. Increase the social grants of Gogos to 4,000 rand upwards, including the child grant to 1,000 rand upwards. The EFF will eradicate crime in South Africa in such a way that all criminals who have declared war against our people shall be declared enemies of the state, and the state shall act against them in protection of our people. So that's it. And you're asking me a question that wants me to now present manifesto leadership. I'll get into trouble. Do you think South Africa still has the money to be able to afford? All right, it seems we're approaching the tail end of that media engagement between Julius Malema, the leader of the EFF, and members of the media in Seshego. That's just a moment before he steps into the... makumembiri nongo timinete ntsena kubila wara ya kumembiri wolo mbulabulo au mbulabulo wa mrangeri wa Economic Freedom Fighters inkulukumba Julius Malema la kabulabula kakombisa hila atitusaka ko matitwele yana etlela matmakata nhlawulo hintlela le bulabula matmakata tala kambe ke eta bulabula to andako imasweswani amkelana kambe Brigadier Hlulani Mashava. Brigadier ai sweswi na tsembisa eta hetisa sweswani akona problem mwash sunguriseni kwala mi nga kombisa kumye ajuju veli kumshana menyika ba inseri sosha ko ikokwala ka yini miteke gondorero mhaka leyi nga endlako hi ya Juju Valley Mahashi yendliwele hiko hi swin'wana swa stage leswi hi nga swi flaga as a hotspot area andaka loko ku vuyile ku va na ku lwisana ka van'wani va timembara ta tipolitiki timbirhi kona leyiwani ku vuyile ku duluwa n'wana wa malembe ya kaye hi vukhale wa nhonyana loyi sweswani hi ku vulavula a ri kwa xibedhlele la ngele ku vuyena a kuma vutshunguri kona nakambe ku va kona van'wani va nga vuya va xupuriwa kwele va vaviseka kambe loko hi vulavula hi mhaka yaleyo hi wile swi kota ku khoma wanuna wa malembe ya 44 hi vukhale loyi a nga vuya a ya ekhoto ya magistrate ya Seshego laha a nga vuya a nikiwa bail ya 5,000 nakambe va kombisa leswaku u ta vuyela ekhoto nakambe ti 2 ta July loko ha ri ka sweswo u vuyile a nikiwa na ti-conditions strict bail conditions to karhi leti a nga nikiwa tona leti a faneleke ku ti landzelela ku kondza loko a tlhelela ekhoto ya magistrate ya Seshego hi ti 2 ta July Muhashi. Mara loko la ta vulavula hi ku hina hi tirhana na vuhlayiseki bya vanhu kumbe vavhoti hi karhi lowa nhlawulo hi vuyile hi swi kota ku va hi nga khoma vanhu vanharhu a letsitele lava va sindzisa un'wana wa wasati leswaku a vhotela vandla ka vona va ku loko a nga ri vhoteli va ku vutomi bya yena byi ta nghena nghozi no vuya hi lemukisa xikan'we na vatirhi va ayisi laha hi nga vuya hi va khoma xikan'wekan'we nakambe loko hi ya Vetport u kona un'wana hi nga vuya hi n'wi khoma hi ri ku n'wi laveni a nga vuya a sivela mapfhumba ya ku gangisela tivhoti ta mavandla man'wani kona leyi hikokwalaho ka ku va lava ku vhoteliwa vandla ka yena sa ku masikunyana hi ka hi n'wi lava kambe hi kotile ku vuya hi n'wi kuma mtokota ya ekhoto ya magistrata kona leyi a phalala kusuka kona Vetport so hi tin'wana ta timhangu leti hi nga na tona lava van'wani ve le letsitele va ta ya a ri tavi mundoko Muhashi so hi le ku yeni mahlweni ka hi va khoma na le Nosam ku na van'wani va nga fika va teka ti-posters va vuya va tihisa na vona va ta ya ekhoto mundoko so hi le ku tirheni swinene loko mi yingiserile swiyanimoya na ku landzelela mahungu namuntlha mi ta swi twisisa kahle leswaku a ku na timhangu leti ku fikela sweswiwani ti nga mangariwa leti ti fambelanaka na maphorisa loko ku va na timhangu ku ngo va ku ri leti ya ta ku va vula ku kun'wani tindhawini tibaloto kumbe ti fikile leti kumbe tiballot paper a swi tengeringani kambe ku nga ri timhaka ta vuhlayiseki bya vanhu lava va ya ku voteni xikan'we na vuhlayiseki bya vatirhi va le IEC hi le ku tirheni swinene tanihi maphorisa
kumbe ku ngetelela swin'wana muhaxi loko hi ri le a Jeju Valley commissioner wa hina u vuyile a fika loko a fika a ta kona le loko a suka u sukile le xikan'we na commissioner wa Border Management Authority Dr. Michael va famba swin'we laha sweswiwani ve nge le ku Chris Crosseni kumbe ve nge le ku valangeni ka xifundza xa Limpopo ku swilo swi fambisa ku yini va fambile hi xihahampfhuka xa hina xa maphorisa laha sweswiwani ve nge le ku langutiseni tindhawu ta le Limpopo ku swilo swi le ku fambiseni ku yini muhaxi se hi nga tiyisisa leswaku a ku na nchumu lowu fambelanaka na vuhlayiseki bya vanhu hi nga mangaleriwa swona ku fikela sweswi maphorisa ma kona ku tirha ku endlela leswaku vuhlayiseki byi ya mahlweni vanhu va vota va tihlawula va hlawula vandla leri va lavaka ku va votela rona ku nga ri na ku kavanyeta. Brigadier Mahlava, khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Hi swona khensile swinene muhaxi va na siku lerinene. Inkomi Brigadier Hlulani Mashava lava hi bula na vona kusuka ka nomo wa xiphorisa a Limpopo ni nga si tlhelela ka nkulukumba Maringa lava hi fambaka swin'we yimani ku tsundzuxa ku hi ta ri teka na riqingho rero ka 0860002543 i byela ku kwala u nga ko u hlangana na yini loko swi ta ka timhaka ta siku leri ra nhlawulo mhaka ma vota kahle mi tshunxekile ku na mintlhontlho leyi mi tlanganaka na yona ku na ko yi nga va yi ri ya muxaka wihi Maringa. Inongonoko tiko xitlheli ku fambisana na Afrika wa vulavula 27 timinete kongomile ka awara liya ya n'wi yisa emahlweni inongonoko tiko xitlheli ku nyika swin'wana swa swiviko leswi nga khomela swona eka nhlekano siku ra namuntlha laha twaka leswaku xifundzankulu xa KwaZulu-Natal xin'wana xa tindhawu leti nga na ndhuma ya madzolonga hi tlhelo ra swa tipolitiki kasi nkarhi wa nhlawulo ku vikiwa timhangu ta madzolonga hi yo mhaka ni le ka nkarhi wa sweswi xi vekiwe tihlo swinene hi ndlela yo yaleyo xifundzankulu ekaya ra vandla lera ku vumbiwaka ra umkhonto wesizwe ku tlhela ku va kaya ra vandla ra IFP la ku va karhi tsutsumela leyi a xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal laha hi nga ta va karhi hi burisana na maphorisa leyi a xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal hi nomo wa Colonel Robert Nechunda hi twa leswaku ku nga va ku karhi ku humelela yini hi ndlela yo yaleyo u ta tsundzuka mingiseri hambiswiritano ka awara liya ya n'we hi ta va hi karhi hi tsutsumela le The Rock laha va IEC va nga ta va karhi va burisana na vateki va mahungu ku va karhi va nyika vuxokoxoko hi leswi nga ku humeleleni u nga rivali siku ra nhlawulo namuntlha etikweni hinkwaro no tshemba leswaku swi ta va swi karhi swi lulama nakona va lulama leyi va ta kota ku va karhi va hi nyika timhaka teto ho tshemba leswaku Colonel Robert Nechunda hi nga va kuma nkarhi wun'wana na wun'wana hi ta kota ku va hi karhi hi yisa emahlweni nongonoko tiko xitlheli loko mi kha vulavula mutani Maringa swin'wana swa leswi munhu enkulukumba Julius Malema kha kombisa laha loko va kha va n'wi vutisi vateki va mahungu hi timhaka ta ku mi vona onge ti va commission ya nhlawulo va le ku fambiseni kahle timhaka ta nhlawulo ke ngopfungopfu loko mi languta mintlhontlho ya leyi ku nge le ku vulavuriweni hi yona a ku swi nge koteki ku xilo hinkwaswo swi va 100% ku ta va na kun'wana laha ku nga ta va ku kota ka ku kumbexani ku nga va na mintlhontlho laha na laha hi yo mhaka na loko n'wana a ya kamberiwa ku himpela wa ka Maringa kumbe wa ka Mathebula va ta mi nyika 99.9% va nge mi nyika 100% hi mhaka ku hava leswi swi nga kota ku hinkwaswo swi tirha 100% kambe ke ho vona ku pfumela ku va yingiseri le handle ve le ku hlawuleni kahle hi ku ya hi laha va tsakelaka ha kona hi ndlela yole ku ya amahlweni laha va tlhaka va kombisa nkulukumba Julius Malema leswaku vandla ra EFF a hi rona vandla leri nga ra madzolonga kambe ku ngo va na swin'wana swi nghenelelaka ku va xiyimo xi heta xi va hi yona ndlela yo yeleyo 25 timinete ku nga se ba awara liya ya n'we la karhi yisa mahlweni nongonoko tiko xitlheli ku fambisana na Afrika wa vulavula do tshemba leswaku Colonel va nga va ri kona a hi tsutsumelele xifundzenikulu xa Mpumalanga hi ta va hi karhi hi kuma mutirhikulori Nhlamulo Mabasa a hi byela leswaku migingiriko ya ku vota namuntlha hi nga va hi karhi hi famba njhani eka tindhawu letiya Nhlamulo ku amukeleka nongonoko swi tikomba a nga se fika la hambi swi ri tano wo tshemba leswaku ayi Nhlamulo mpfukeni ipfukile njhani ku va network lange le ku fambeni kombela khomeriwa inkomo khensile swinene ku va u kota ku endla nkarhi u nga hi hlamusela leswaku u le kwihi ka nkarhi wa sweswi na ku twa u vulavula na hi timhaka ta network leswi kombaku migingiriko yi busy mi le kini hala na hala xiyimo xi nga va xi ri njhani etindhawini ta Mpumalanga eka nkarhi wa sweswi etindhawini ta Mpumalanga eka nkarhi wa sweswi swi tikomba aka tindhawu tin'wana to votela eka to hala mahlelo ya Akonuku ku ri na ndhawu laha va hehlaka leswaku mavandla tipolitiki yo karhi va le kulweni na va ringeta ku pfala tindhawu leti ku voteriwa ka tona ku va hehla vatirhi va IEC hi vukungundwani na swin'wana na swin'wanyana kambe ni mixo loko karhi hi languta hi valanga swilo hinkwaswo swi famba kahle
ni nga tlhela ni hlamusela leswaku laha hi nga koka nkarhi wa sweswi ha ri matlhelweni ya Bushbuckridge eka Rigongomo Kruger National Park ku na nhlayo ya le henhla ya masocha ya tiko lama nga le ku valangeni ka ndhawu leswi kombisaka leswaku ku na nxungeto wo karhi kumbe matikhomelo ka nga ri kahle hi van'wana ya va tipolitiki. Loko wa khumba mhaka leyi nga ku humeleleni a Acornhoek hi yona mhaka kumbe ndhawu leyi yi kumekaka yi ri yin'wana ya leyi yi va ku yi nga ku yi na madzolonga swinene swi sungule na hi nkarhi lowu a ku ri na nhlawulo wo hlawuleka kambe loko swi ri tano ku ta fikela sweswi nhlayo ya vanhu lava karhi va ya eku vhoteni yona yi va yi yime njhani? Eka tindhawu to tala leti hi nga ti endzela nhlayo ya vanhu lava nge le ku va yaku ku voteni vanhu va le ku yeni ku vota hi tinhlayo ta le henhla ni nga tlhela ni tlhelela ka xivutiso loko wa ha sungula ku ni vutisa ku tindhawu ta ku fana na va Acornhoek i tin'wana ta tindhawu ta ku ri na madzolonga swinene va karhi va kombisa ku vilela hikwalaho ka vukorhokeri kusuka ka masipala kambe eka siku ra namuntlha na tolo na tolweni loko karhi hi vulavula na vona a va kombisa ku a hikwalaho ka vukorhokeri hikwalaho ka ku va va hleketelela vanhu lava va tirhelaka IEC hi vukungundwani swi va kombisa ku vilela hikwalaho ka sweswo va kombisa leswaku vanhu lava tirhelaka IEC ka swin'wana ka voting stations leti nga kona a va le ku landzeleleni ka milawu leyi nga fanela. Loko hi karhi hi langutisa ku na vanhu lava i kuma ku nkarhi wun'wana a va kotangi ku cinca ti-voting district hi ndlela yoleyo ku nga va ku ri na lava nga ku tlherisiweni ku va byeriwa mi nge koti ku vhota n'wina hikuva a mi cincangi tindhawu leti a mi fanele mi vhotela ka tona? A ku ri na nhlayo ya le henhla swinene na mpundzu ya vanhu lava nga tlherisiwa ene swi tikomba onge vanhu a va nga ri na vutivi hikwalaho ka nawu lowu nga kona ka lembe leri ku hambana na malembe laman'wana ka ku votiwa ku loko ku voti ku ri na nhlayo lowu fana na lowu nga vota kun'wana na kun'wana kambe namuntlha ku na nhlayo ya le henhla vanhu lava nga tlherisiwa va kombisa ku hawa mi nge koti ku vota la a mi fanele mi kote ku tsarisa online hi nkarhi wo karhi kambe ka nkarhi wa sweswi ku pfariwile leswi swi vilerisaka vanhu leswi swi va vilerisaka leswi endlaku va tekeriwa timfanelo ta vo to kota ku vota kambe va tlhela va kombetela va IEC va kombisa leswaku a va endlanga ntirho hi ku helela hi ku vuxokoxoko byo fana na leswi a va nga swi tivi ku va fanele va endla tani kambe mi nga kombisa ku ka tindhawu leti hi nga ti endzela titsongo vo talanyana va tlherisini hikwalaho ka sweswo. Nhlamulo Khensile nkarhi wa n'wina ta tlhe hi burisana na n'wina nkarhi lowu taka hi twa leswaku ku nga va karhi ku humelela yini hinkwako laha ma hayaka kona tanihileswi mi nga vula ku mikongomelo a Kruger hi ndlela yo yaleyo. Inkomo wala hi burisana yena i muteki wa mahungu ya SABC i Nhlamulo Mabasa kusuka leyi a xifundzeninkulu xa Mpumalanga nongonoko tiko ya xitleli i 21 minute hi kongomele ka awara yan'we a hi ndile mavhengeleni kutani yisa emahlweni nongonoko wa tiko ya xitleli ku fambisana na Afrika wa vulavula enhlekani sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i 20 minute yi nga se ba awara yan'we ka nongonoko wo hlawuleka wa tiko xitleli ka hi famba swin'we na Afrika wa vulavula ya ka muteki wa mahungu loyi na ya a nge le ku fambeni a vona ku endleka yini hala a xifundzenitsongo xa Waterberg a Limpopo tsundzuka loko hi heta ku bula na yena hi ta va ka heta ka riqingho ra wena ka 0860002543 u hi byela ku xana laha u nga koho u le ku hlangane na yini loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo a hi amukeleni muteki wa mahungu wa nhlangano wa vaaki wa Afrika-Dzonga tatana Michael Makungu hi twa ku vo va ri yini kusuka le a Waterberg. Makungu nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM? Minjhani na vayingiseli hinkwavo? Khensile swinene nkarhi wa n'wina tatana Makungu hi byeleni laha mi nga koho mi vona yini loko swi ta ka timhaka ta siku leri ra nhlawulo? Let me hlamusele this morning. I started at a township called Rirogile. It's about 4 kilometers outside of Thabazimbi town. In that voting station, I was there since 5:30 in the morning. And the IEC officials did arrive on time. About 5:06, they were arriving, being escorted by police officers. And then they started on time. The voting at that station started on time at about 7 o'clock exactly. But there were not many people who were waiting to cast the vote or who were on the queue. It was about 4 or 5 people by then. I moved on and I went to Northam. Northam is about 50 kilometers outside of Thabazimbi. I went to one of the voting stations, Crowsted Primary School. In that voting station, it's unfortunately that the voting was delayed by about 30 minutes. They started at about 7:30 instead of 7 o'clock.
were told that the ballot papers of that voting station were mistakenly taken to another voting station. So there were a sort of swapping of ballot papers, and it resulted in the delay of voting in that station. But just before 8, the voting started smoothly. But in that voting station, it's one of the voting stations that I've seen that there were many people on the queue were casting their vote compared to other voting stations. So far, everything moving smoothly at most of the voting stations that I visited. And right now, I'm moving to Lephalale, where later maybe I will be able to give a feedback on the situation in Lephalale. Ka swin'wana swa mahungu leswi hi swi kumaku tatana Makungu i timhaka ta leswaku ku na vanhu va pfaka va tlherisiwa hikokwalaho ka ku va ye lava nga ti tsariselangi kona ku vota hala Waterberg lomu ka mfamba swiviko swa muxaka wolowo wa mihlangana na swona. I might say it's unfortunately, fortunately. On this side, I did not meet with anyone or find anyone who was having such kind of complaint or who was sent back because he did not register at the voting station that wanted to cast the vote today. So no one was sent back today. So I can assume people did understand that they have to vote where they registered. Tatana Mike Makungu famba ni Lephalale ta twa loko mkhamfamba ku famba ka siku kumta mkhambona yini khesini karongwe inko tatana Michael Makungu kusuka ka nhlangano wa Afrika-Dzonga tani mteko wa mahungu la ngele ku valangeni ka tindhawu ta le Waterberg kambe ku komisa swin'wana swa leswi va swi vula ku komisa timhaka ta leswaku nhlawulo wu tikomba u kha u famba kahle ka tindhawu leti hambi leswi ku nga va na xin'wana xa xitichi xo votela ka xo xi nga fika xi kumeka ku kha ku va sungula hi hafu ku bila awara ya nkombo Maringa xin'wana lexi a swi endla ku va sungula hi hafu ku bila awara ya nkombo ku ri mhaka ya ku viri a ku ri na bokisi rin'wana ra maphepha o hlawula hi wo a ri eka xitichi xin'wana hi ku va na ku cincana sa swi boheka ku va tlhela va sungurisa va yisa mabokisi lama faneleke ka tindhawu leti faneleke handle ka sweswo ku ya hi tatana Mike Makungu leswi a swi komba ku ri mkhuluko wa kahle loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava kha va hlawula na mintila Maringa va le kombiseni ku ka na vanhu ku na vanhu vo tala va tikomba ku va ri na ku tsakela ku ya ka switichi swo votela ka swona va fika va fola tilayini tetiya ta ku leha ivi va kota ku va vota. Swi tikomba mitlhontlho leyi yi va kona eka tindhawu to hambanahambana loko hi langutisa eka xifundzantsongo lexiya xa Sekhukhune va vula leswaku ve le ku hlanganeni na swiphiqo swa vuthekiniki laha vavhoti va vulaka leswaku michini yin'wanyana leyi va fanelaka ku va votela kona yi va yi karhi yi va alela ku va va vota hi ndlela yeleyo kasi leswi le ku humeleleni ni le ka tindhawu tin'wanyana kona kwale Burgersfort leswi nga ku hi nga vona ku ri na mitlhontlho yo hlayanyana kwala sikwini ku ri karhi ri famba ku va hi ta vona loko swi ta hita swi fambe kahle eka rona siku ra namuntlha tona timhaka leti na ku va vanhu va kha va tlherisiwa i mhaka yo vilerisa swinene Botpet loko hi langutise ku nkarhi na wona wu le ku fambeni dyambu se ri xini se hi kongoma ka awara yan'we leswi vulaka leswaku loko nga ku swin'wana swi nga fambi kahle nga ku hi ta va na mitlhontlho yo hlaya hi ndlela yeleyo kun'wana i timhaka ta teta ku ka vulavuriwa ku swi na nkoka ku va ku kumeka ku vanhu va tekela nhlokweni ku dyondzisa vahlawuri hambi ku ri va madla tipolitiki ku nga ri va IEC ntsena ku tiyisisa leswaku va lemukisiwa ku hey loko ku ri i le ka siyandani ti twisisa leswaku i le ka siyandani ya vota loko ku ri ka swi koteki u ti tsarisela ku u kuma vote leyi u hlawuleka leswaku u ta kota ku va u vota hi ndlela leyi ntwa muhumelerisi va ku se na un'wana muyingiseri la eka 0860002543 a hi amukeleni wo sungula muyingiseri hi twa ku ri yini nhlakani mula mina umyingiseri ka khalanga kunene ahe ngena ni makeni timhaka miri mihlangana na yini kumbe mbona yini la mi nga kona la mina ni le la award 94 yi around va Meyersdal na va Randhart na ti surrounding suburbs la Alberton ni pfuki 5:30 vi fika le kolomo ka va kota to 6 hi ku letela loko yi ku 7 se a va pfurile se mina lexi a ni xiya ngopfu xona muhaxi a ni la ta vona hambi loko ni nga koti ku hlometela ku nga na lava nga tlherisiwaka nako ku a swi olovi mara ku tele ngopfu masikisi walawo and a swi languteka swi famba kahle se ni languta na ti-party agents ni vona ya DA ya MK na ANC na van'wana a ni ti ku vele kwihi kambe hi ku vona ka mina swi fambi kahle sweswi na ku heta ku tidzudza ritshuri na ku cheka tlhelo ra hala ra East hala vo East Eva Thokoza na va Vosloorus ku vona ku swi famba kahle njhani a ni tirhi ntirho wa n'wina
ni vutisi laha kaya ni twa ku ni le ka mayeke n'wana a n'wa hi tsheve lero kumbe swin'wana ho swi twela kule na le ka TV ni ho kukununu le ku languteni mara khudzu ra mina ra ximatsi ri thyakile khalanga a hi voneni ku ya mahlweni a khensa swinene hi tekeleni un'wana Maringa no tshemba leswaku a nga va lulamerile laha muyingiseri hi twa leswaku vonelo ra yena ri ri yini eka tona timhaka leti hi burisanaka hi tona inhlekani but that yana ni mahlweni mulavula na Maringa minjhani hi pfukile ngobona hi pfukile Bob Mongo la Khujwana inkomo n'wina mi ri hawa hina la Khujwana swa ha famba kahle a ku na mhlonhlho leyi mi nga hlangana na yona mpfhuka rixini hawa swi nga hlangana swo biha ku kahle mavandla tipolitiki ya koho ka hambanahambana mara ku le ku luweni komani ni vutitivo hawa kahle xitichini xa Khujwana primary school o tshemba leswaku swi ta famba kahle ku kondza siku ri ya fika emakumu khensini nkarhi wa n'wina Bob Mongo Khujwana mina inkomo hi nga to botpet loko ri na un'wanyana ni muyingiseri hi nga n'wi tekaka hi nga se nghena hi le mavhengeleni swi tikomba ku nga ri na un'wana kambe ke leswi nga ri ku na un'wana a hi yeni ni mavhengeleni ta vuya yisiwa mahlweni tsundzuka muyingiseri na ku ya le ku nga na mihlava hi ta ya musi Maringa ne hi ya twa ku swi famba njhani kusuka le a The Rock hi ta kota ku twa matshamelo ya timhaka leyi kambe sweswi ni pfumeleli hi hundza hi ta vuya yisiwa mahlweni ta ka leswi i 10 timinete kongomile ka awara liya ya n'we nongonoko wa mahungu tiko xetleli ku fambisana na Afrika wa vulavula hi ta va hi karhi hi yisa mahlweni hi twa leswaku u ri yini eka nhlokomhaka leyi hi nga ku burisaneni hi yona eka nhlekano wa namuntlha hi twa leswaku wena u ri yini xana ku endleka yini laha yi nga kona ku na mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona kumbe hi twa leswaku mi ri yini ni nga ku inhlekani hi pfukile minjhani a pfukile inkomo na hina hi huma ku voteni na ward 3 ala Babavula ku ta fika sweswiwani ku lava ntiyiso a ndzi vona mintlhontlho mara swi tikomba nga ku tsokoma ngopfu vanhu lavantshwa ku ya ku voteni nkarhi ku voteni ka lavakulukumba kumbexani va ha ri ku dirayiseni mara lavakulukumba ni vona tala ngopfu mara ku ta fika sweswiwani a ku se vona ntlhontlho wa nchumu na va xiphorisa va kona na lava va ku kanivaseni kumbe lava yimelaka tiphati ta vona va kona kwari va karhi ku swi fambisa kahle ku nga ri na ku kavanyeta na ku ona ku le n'wana endla swa yena ene ve le ka distance yin'wana n'wana le ka distance ya yena van'wana va tiveke na swipikara ku le ku ciniweni so you can see ku swilo swa ha ri ku fambeni kahle so na vona nga se kuma ko va na munhu un'wana ngete yena a fanele a vote a Polokwane se va ku va ta ku nyika leya national komba ku vanhu va swi lava ku vota i buraki kusuka Polokwane a ta vuya a ta vota laha hi ku u tsarise kwala tikweni leriwa so I think i swilo leswi vanhu va swi yimeli kambe va tinyiketela ka swona no khensile nkarhi wa n'wina eka nongonoko tiko xetlele inkomo hi nge hi twa laha hi vona ku na muyingiseri wun'wanyana hi twa ku yena u ri yini laha a nga kona ku humelela yini inhlekani mahaxi tiko xetlele na Afrika wa vulavula inkomo mpfukile hi pfukile hi ngo vona hi pfukile mina le Boksburg Boksburg swi famba kahle ngopfu a ku le ku votiweni swinene mina ni pfuke ka ha ri nkarhi no vuya se ni vuyile ku voteni swi le ku fambeni kahle ngopfu a ku na problem nhlayo yona yi ri njhani nhlayo yi sungule sweswi mina ni nga humi loko ni fika ka ha ri vanhu vantsongo because mina ni pfuke ka ha ri nkarhi na mpfuni vo past 7 sa ni ri ndleleni loko se na heta ku ri past 8 se hi ku vona va sungula ku vonakela ku ta ku voteni se a va tele swinene no hi khensile nkarhi wa n'wina tshemba leswaku swi ta va swi karhi swi famba kahle le Boksburg ku ya fikela awara liya ya nkaye inkomo nge hi vona laha ku hi ta kuma un'wana miyingiseri inkombo timinete kongomile ka awara ya n'we hi ta kuma mahungu ya misava na mutirhikulori i hlula ni Fanuel Magayisa na ku va hi tsutsumela le The Rock laha hi nga ta va hi karhi hi kuma va IEC lava nga ta va karhi va burisana na vateki va mahungu inhlekani mpfukile hi pfukile minjhani ipfukile inkomo hayi ni kumeka la Thembisa lani hayi na le ka station xa ka hina ni khomeka kahle namuntlha shema ni la ku yamba mavona ndzeni lava na ku ngala senhleni ku swo fana loko ku ri ku ni ngala ni ta va ni nga ri na voice ya mina yi nga ta twakala xiphiqo ku ri yini ni fike la station lana a ku ri 10 to 6 va sungula ku ve ni va pfula switichi swa vona vo 7 va sungula ku tirha ne under number 8 wa tiva ku hetele ku fika vanhu lavakulu a yi ali ku ri vanhu lavakulu a va zanga vona va kuma chance ku ve ni va vota 2 days leyi va nga va nyika yona mara loko a so ya hi mina leswi fanele kahle va at least va teka 5 kambe sorry ku mi nghena non'wini kambe vona vanhu lavakulu mi vulavulaka hi vona vadyuhari lava a va ti tsariselini ku va na nhlawulo wo hlawuleka hi leswi mitele ni nga swi tiveki ni zame ku la ku vutisa kuma ku ri a ku na munhu loyi a ni hlamulaka
Netela ndzeni a hi swona leswi mi sendisaka xo ku loko ku ri ku vanhu lavakulu a va vekeliwe 2 days leswo va kota ku vote ku ngcono mi teka 5 ku vanhu va ku fana na hina hi pfuke hi 5 ta hi ta yimala ni venani ya suka layani hi 9 o'clock hleketa ni ri number 8 no I khomenga kahle shem no tshemba leswaku va ta swi lulamisa hi ndlela yeleyo inge hi langutisa la hi vona leswaku kulukumba David Mabuza a va ri ku voteni le ababatheni mo hi twa leswaku va ri for reflection. We've made some strides, we've achieved what we've achieved. We've failed in certain instances, but we don't want failure to define us. We are going to improve on all the areas where we think there are still challenges. As the governing party, if the people today can decide and give the ANC another mandate, we promise that we will do our best. We'll do our best. We'll attend to our shortcomings. We know that there's still a lot that must be done. So we're ready to proceed with the journey. Thank you so much for speaking to us. That was former Deputy President David Mabuza actually just balabo ekaleka president nkulukumba David Mabuza lava ri ku vulavuleni na vateki va mahungu andaka loko va hlawurile le ababatheni va ka va kombisa ku na ku tsandeka ku nga va ku ri na swin'wana leswi va nga swi tsandeka ku ri na leswi va nga swi fikelela kambe ke va kombisa leswaku i nkarhi wa vona wa ku va ya mahlweni va lulamisa xiyimo hi ndlela yaleyo xi nga tshama a kona hi langutele ku bula na muhleri wa politiki tatana muhleri wa politiki loyi a nga lulamiseriwa ku va hi ta kota ku va hi bula na yena hi ndlela leyi kambe ke swi tikomba ngeta ha teka tinqingho ta vayingiseri swi tikomba ha teka tinqingho ta vayingiseri maringala ngopfungopfu loko kha hi langutaka matitwelo ya voho loko swi ta ka timhaka ta leswi va nge le ku hlanganeni na swona ka tindhawu leti ku hlawuleriwaka eka tona tsundzuka vayingiseri masiku ya mbirhi lawa a va vekeriwe vanhu lava swi vonaka ku ngeti swa va tikela swa ku vota ku va kota ku vota ku nga ri na pfici ya ku tala ka vanhu hi ndlela leyi kambe hi tweneni loko ri na un'wana muyingiseri ka 0860002543 nhlekani mi amukeli ka mugana lonene njani pfokele n'wina minjhani pfokile a khensa but vanhu nhlawulo ku fambeni mara vanhu va humile hi xitalo ku ta vota ni le dorobeni ra Johannesburg a yi pitipiti ntsena mara lexi va ku botpet right ta vanhu van'wanyana nga va tekeriwa ngopfu nhlokweni to an extent ya ku ri ali ku va nga va swi vulavulini mara va nga swi vulavulangi enough ku fana loko va karhi va gangisela ti-vote because of this one mina I only found out yesterday ku ri ni fanele ni famba ni ya vota aka gongongo kwala ni nga tsarisela kona ku vota hence ni ri Joni ende ni ri ntirhweni ku na vanhu vo tala ngo va nga ku jikisiweni but va nga ta tsandzeka ku vota like na loko ti-result ti humini van'wana vanhu va ta va tsakele ku ta va ta vota but va nga nyikiwi that opportunity ya ku vota masirisi and loko ni mo swi languta a swi vulavuriwa ngopfu swilo leswiwani because loko vanhu a vo lo swi tiva ku mono ku kahle ku va na free and fair election munhu loko a ri ndzeni ka tiko a pfumeleli ku vota national a nga pfumeleli ku vota provincial and na leyin'wanyana leya mara but aka national a fanele va hi nyika opportunity at least we cast our vote because that is our pride kambe a ni ngo na nawu lowu mbulabulaka wu pasiwe kwala tikweni riri swi pfumeleriwa hikokwalaho ka yini tanihi vaaki mi nga swi alangi loko wu nga se pasisiwa nawu lowu hi nkarhi lowu ku va ku va ku njhekanjhekisaniwa ku twananiwa ku okay loko sweswi wa nga ku tana va yimela ku langwa lava nga ta tiyimela hi voxe matirhelo ya nhlawulo ya ta fambisa leswi un'wana na un'wana ta vhota la nga ti tsarisela kona ku swi kota ku fana na loko hlawuriwa mfumo ya miganga se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini n'wina tanihi vaaki mi nge mi le ku tlherisiweni mi nga endlangi xa n'wanchumu hi swona but a hi ta va hi swi kotile kumbexana ku endla swin'wanchumu loko kumbexana vanhu lavona tanihi na hi nga va yingiseli va mahungu na Afrika wa vulavula swinene va ti nyika Afrika wa vulavula va hi nyika chance ya ku ri leswi va swi endlaka swa ku kumbexana ku huma ku ta munhu or mi vutisa swivutiso mi kha mi teka mavonelo ya vayingiseri ku va swi vona ku swi ta va affecta kwini njhani
asinkiwangi sweswo loko swilwini botpet swi vula kumbexani vanhu va nga vona nkata ku olova ku swi twa aka Afrika wa vulavula mara loko a swi endliwa hi ndlela leyo hina vanhu hi swi tiva ku hi tirhela kule and ni nge botpet I love this country but mina kusuka lani wani ya kaya it's almost like 3,000 leyi u fanele u yi spenda apart na toll gate vo durha na petrol leti nga kona mara a ni ta swi endla sweswo because ni rhandza tiko leriwa mara mali botpet a yi kona a swi lava ku ya vhota swinene mara a hi nyikiwangi that chance ku to an extent ya ku ri hi kota ku tisa matitwelo ya hina aka tiko ra hina maswisa botpet na metero boto amena cancel swinene xirilo xo nthemba ku na mavandla ya tipolitiki na wo mata byara vutihlamuleri bya ku hikokwalaho ka hina va nga fambi va dyondzisa valandzeli va voho hi kenta hi mhaka yaleyo cancel nkarhi wa n'wina boto amena inkomo kulo saliseka tingaringani hi kuma mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi twa ku hi yisa ku yini mahlweni swi tikomba ku ri na un'wana lava ku nghena ti-second leti nga sala hi nkarhi ta vuya hi vona loko hi vuya mahungu ya misava kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we maringe ku na mani mahungwini a ni a hi va vonangi namuntlha ku na hlulani fanele magayisa na nkosi na tizita nkosi na chauka a hi tweni ku na vamani ka vun'we wa lava vambirhi i koho ku va a hetisela mahungu ya misava ya awara yan'we i Bishop Hlani Fanele Magayisa lava nga ta hi leka mahungu ya awara yan'we Bishop no tshemba leswaku va ta fika nkarhi wihi na wihi va ta kota ku hi nyika mahungu ya misava hambiswiritano tsundzuka hi ta va hi karhi hi tsutsumela le a The Rock a Gallagher Estate eMidrand laha hi nga ta va hi kuma va IEC lava va nga ta va ri karhi va burisana na vateki va mahungu ku nyika vuxokoxoko hi leswi nga ku fambiseni swona eka timhaka ta nhlawulo ku ta fikela eka nkarhi lowu hi nga eka wona tsundzuka switichi swo vhotela swi pfurile hi awara ya nkombo ni mixo laha swi nga ta pfala hi awara ya 9 madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo a hi kumeni mahungu ya misava va yime ku lunga mutirhikulori Bishop Hlulani Fanele Magayisa inhlekani At 12 o'clock, the election operations around the country were reported to have been in good progress with minimal incidences that we are dealing with. Some of the incidences that we had to deal with are the following: late delivery of ballot papers, mostly in the city of Johannesburg and Region 3, which is the Sandton, Dunkeld and Heidi Park area, as well as the Reduport area, because of departure to the strict instruction of delivery. People were being innovative, and in the process they delayed the supply of voting materials to those stations. In the Eastern Cape, we had 5 voting stations that were not opened owing to community protest. Again, there we have confirmation that working with the South African Police Department, the voting stations are now open. There were 2 in Ntabankulu, 1 in Winnie Mandela, 1 in Port St. John's, and 1 in Enyandeni. Similarly, there were 20 voting stations at which we opened beyond 9 o'clock in the area of eThekwini, as well as in Umzi Wabantu, where owing to community protest, the stations could not open, even though our staff were ready and able to administer the electoral project. The Commission assures voters that adequate supplies of all material, including 90 million ballot papers for all the 3 ballot types, are available, and every voter will be assisted to vote before voting stations close. We use this opportunity to remind voters of the following. 1, that they may only vote at a voting station at which they are registered, unless they had by the 17th of May given pre-notification to the Independent Electoral Commission to indicate the station at which they will vote and to do so and present at that station today on the 29th of May. That said, a voter who had given pre-notification to vote elsewhere but finds themselves at their voting district, that voter will be allowed to vote at that voting station, and they will be entitled to receive all their 3 ballots. The Commission also confirms that voting kicked off at various correctional facilities across the country to enable inmates who are registered and incarcerated an opportunity to cast a vote, and in fulfillment of Section 24B
of the Electoral Commission Act. We've just concluded a meeting with the National Party Liaison Committee. Similarly, similar structures are convening in provinces as well as in municipalities made up of all contesting parties and independent candidates so that we may receive reports and follow up on the issues that contestants are raising. The Electoral Commission wishes to thank voters who've already responded to the call to vote and appeals to all those who are remaining to do so before stations close at 2100 hours. All those voters who are in queues will be assisted to vote before the voting process concludes. In areas where we've had challenges with operating our voter management device seamlessly, we have issued instruction that voting should continue using the manual voters roll. The manual voters roll is the legislated process for purposes of voting. The VMD is an addition and an additional safeguard. Thank you, Kate. Ewe ile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko ko Afrika wa vulavula tiko xitleli nongonoko ko hlawuleka lowu hi ku tisela ka timhaka ta nhlawulo eka siku leri ra nkoka eAfrika-Dzonga ku ngele ku hlawuriweni mbatwili commissioner Xivuri lava kha va vulavula kusuka ka commission ya nhlawulo Maringa va vulavula hi timhaka to tala ku katsa na tete ta ku ri ku fika hi awara ya 12 nhlekani lowu a swi tikomba se swi ka swi khuluka na lomu ku nga fika ku hlwela ku pfula hi swivangelo swo hambana swi tikombise ku famba Maringa. Lava tlhaka va kombisa leswaku ku vile na ku hlorisiwa ka ti-ballot paper leya xifundzeninkulu xa Gauteng ku nga va ku ri swin'wana swa mintlhontlho leyi nga va kona eka siku ra namuntlha loko hi karhi hi hlawula nhlawulo wu karhi wu famba hi ndlela yeleyo laha va vulaka leswaku switichi swa ntlhanu a swi pfuriwanga leya Northern Cape ku na ku kombisa ku vilela yin'wana ya mintlhontlho leyi botpet vanhu a va ha kotangi ku tirhisa mfanelo ya vona ya demokrasi ya ku va va vhota hi ndlela yoyo yaleyo. Yesu Maringa kasi xin'wana lexi a xi kha xi vulavuriwa xi nga komba xi nga fambangi kahle hi timhaka ta ntlhanu wa switichi swo vhotela a Eastern Cape hikokwalaho ka madzolonga kambe leyi va tiyisisaka hi mhaka leyi va heta ku yi vula leya ku nga si fika siku ra 17 ra n'hweti leya Mudyaxihi aki a va nyikiwe nkarhi wa ku va tivisa va IEC ku mina ni ta vota kambe ni nge voti ni ri koho ka mdavula leyi ni nga titsarisela koho kambe swi tikomba ngeti vo tala a va kotanga ku swi endla swoleswo hi yo mhaka ku ri na hoyi leyi namuntlha hi vulavulaka hi yo ya ku va vanhu va kha va nga pfumeleriwi ku vota naswo va ku swi vula va tiyisisa ku munhu u ta vota ntsena laha a nga titsarisela kona. Hi ndlela yeleyo a va kombisa leswaku mvoti loyi a nga nyika xilemukisi botpet hi nkarhi ku va a cinca ndhawu ya ku votela a nga ha kuma maphepha yanharhu yo votela ka wona hi ndlela yeleyo tanihileswi a va tivisini siku leriya ra ku hi 17 va ta va karhi va pfala ku va munhu a karhi a endla timhaka ta leti leswi swi le ku vangeni ka mintlhontlho yikulu loko ni karhi ni langutisa botpet ka siku ra namuntlha hikuva van'wana va le ku tlherisiweni hi timhaka to teletiwani laha ni hleketa ku leswaku mhaka leya ya ku dyondzisa ka timhaka ta mavhotele antivi tikomba yi nga fambangi kahle botpet loko wo langutisa hi vulavula na muteki wa mahungu nhlamulo la nga kombisa ku vanhu vo hlaya va le ku tlherisiweni hi ndlela yaleyo leswi vulaka leswaku ingaku a yi fikangi kahle ku va vanhu va kota ku twisisa ku siku ra namuntlha ku nga vi na mintlhontlho yo fana leyiwani ku va va ta kota ku vhota hi ndlela yaleyo hambi swi ri tano botpet va tlhe va vula leswaku ka siku ra namuntlha ku ta fika sweswi nhlekani lowu swa karhi swa famba kahle hi ndlela yaleyo ku vhota hambi swi ri tano na mintlhontlho leyi nga va kona 12 timinete ku bile awara yan'we yisa emahlweni nongonoko tiko xitlili na Afrika wa vulavula. Yesu mingisirome la ku ya vulavula na mhleri wa tipolitiki sweswiwani va ri na vabohiwa va le ku voteni kumbexana mhleri wa tipolitiki ta hi pfuna ku twisisa ku hi fike njhani ka ku va na vabohiwa va vota hi ndlela leyi va ri mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vo i Masingita Mkhawani nhlakani yi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Inkomu khalanga na ku xota vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula na tiko xitleli sweswiwani hi le ka awara ya kumbexana hi le ka awara ya n'we nhlekani lowu se ku sunguriwa ku votiwa hi awara ya 7 na mixo laha mi nga ko tanihi mhleri mi le ku voneni ku fika sweswi. Khalanga ni nge se za ni vulavula na n'wina a ni karhi ni follow update ya nkulukumba Masiko Xivuri va ku fika ka IEC va karhi va nyika update ku
ku fikela ka nkarhi lowu nga ka wona sweswiwani process leya election yi le ku fambeni hi ndlela ya njhani. Se ni twe va karhi va kombisa ku loko ku sunguriwa nampundzu hi 7 o'clock 93% wa ti-voting stations leti nga koho la tikweni a ti ve se ti pfurile to ringana 93%. Kambe a ku ri na tindhawu to karhi as you'd expect laha mi kumaka ku na swe swa ku kombisa ku vilela na kun'wanyana ko fana le Gauteng laha ku nga kumeka ku va na ntlhontlho ya ku va ti-ballot papers ti fika se ku ri late na tindhawu tin'wanyana eKwaZulu Natal eka masipala wa eThekwini va ve va karhi va kombisa ku ve na ti-challenges here and there. Kambe so far ve le ku kombiseni ka ku ntirho lowa ku va ku hlawuriwa wu le ku fambeni hi ndlela leyi yi nga kahle swinene yi tshembisaka Khalanga. Nhlamuselo leyi va yi nyikeke yi nga va yi nyika xifaniso xa njhani loko hi kha hi languta ka mafambiselo ya nhlawulo lowu nga byarisiwa vutihlamuleri hi vo va khomixini ya nhlawulo? Ni nga kombisa ngopfu point leyi ya mhaka ya ku va vavhoti va fanele va kumeka va tivisa khomixini hi ku cinca ka mhaka ya ti-address. A hi nge sweswi ku fana loko munhu a tsarise ka voting station yo karhi ku a nga pfumeleriwi swa ku a kumeka a ya vhota laha a nga tsarisangi kona. Ku ni twe na ministeri un'wanyana tolo kwala ka nongonoko wa n'wina a karhi a vutisa xivutiso xo yelana xexo ku hikokwalaho ka yini swi languteka onge IEC a yi ndlangi ntirho wa kahle ku va yi educate kumbe ku dyondzisa vaakatiko hi swilo swo fana sweswo ku loko munhu ku ri hi cinca voting station kumbe eka va nga ri kona laha nga tsarisela kona i fane a va a tivisa khomixini ka ha ri nkarhi hi nkarhi walowo a wu pimiwile wa ti-17 ta May. So swilo swo fana sweswo swi languteka onge swi nga va na mintlhontlho ngopfu especially ka side ra voter turnout hi ku vanhu vo tala on the ground van'wanyana swi languteka onge mhaka yo fana yaleyo a va yi kumini kambe va nga yi kumi kahle hi ku mi ta tsundzuka ku back in 2019 vanhu loko va kumeka va vhota lava nga tsariselangi kona especially loko ku ri ku munhu Cross province a pfumeleriwa ku va a vhota ka national ntsena kambe leya provincial a nga vhoti. Kambe sweswi position yaleyo yi languteka yi ri leyi nga cinca ende swi tikomba onge information leyi yi nga va yi fikile ka vaakatiko kambe a yi fikelelangi hi laha a yi fanele yi fike kona. Kalani van'wani va ri eka vula va khomixini ya nhlawulo a vutihlamuleri bya vona bya ku va va dyondzisa vaaki kambe mi ri yini van'watipolitiki ke ku a va nga swi voni ha yini ku munhu wo fana na va president Cyril Ramaphosa va votele Xawela, munhu wo fana na va Julius Malema va votele Asishego kambe hinkwavo vanhu valava a va kha va tshama koho a swi ngo kombisa swona sweswo swa ku hi mpela van'watipolitiki na vo a va fanele va dyondzisini va voti lava ku heyi loko mi lava ku yi vhota tiyisisani ku mi yi vhota kwala mi tshama kona. Khalanga leyi yi languteka onge yi fambisana ngona mhaka ya capacity limitation ku mi ta tsundzuka ku IEC yi ve yi kombisa eka nkarhi lowu nga hundza ku va vavhoti va tikuma va ya va vhota lava nga tsariselangi kona. From the logistics point of view na vo swi kumeka swi va nyika mintlhontlho yo karhi ku mi kuma ku ti-voting stations tin'wanyana ti kumeka ti va ti heleriwa hi ti-ballot paper ku ti-ballot paper ti va ti pimiwile ku ti fanele ti catera nhlayo yo tanihi kwini. So hi yin'wanyana ya tinhlamuselo leti ni nga twa IEC yi kumeka yi va yi karhi yi ti nyika eka nkarhi lowu nga hundza kambe i ntiyiso leswi mi swi vulaka Khalanga ku vutihlamuleri bya ku va vaakatiko va kumeka va karhi va dyondzisiwa hi mhaka ya ku va fanele va kumeka va vhota lomu va nga ti tsarisela koho na ku loko ku ve na ku cinca va fanele va kumeka va shifta kumbe ku mova from ndhawu leyi va nga tsarisela ka yona va fanele va tivisa khomixini ya swa nhlawulo. I vutihlamuleri bya IEC na vo van'watipolitiki ku a na vhele ntirho wa IEC ko va ku facilitate ti-election ku ri hi ku lava voteriwaka hi vona van'watipolitiki Khalanga. So i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka. Ni kombela mi ni khomela kwalano loko hi ndhani mavhengeleni ku na lava ku vutisa xivutiso xin'we xa ku loko mi ta mi yingisele van'watipolitiki loko va kha va vulavula endzhaku ka loko va votile mi twe yini ka
va lava va kha va vulavula na vatiki va mahungu ku hambanahambana ka vona na ku vona timhaka ta vuhlayiseki hi ku angarhela kambe sweswo hinkwaswo ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka le mavhengeleni ani inkomo hi sweswo mingisero mugera lona FM 12 timinete ntsena ku bila awara ya 13 muteki wa mahungu na vo hi ta va nghenisa ku va hi ta twa ku endleka yini hambi ku ri kwale the rock hi ta ya twa ku kahle xiyimo xi famba njhani ni yime ku lunga hlayiseka mavonda kambe hi nga se endla sweswo hi tlheleleni ka muhleri wa hina wa tipolitiki lava nge le ku buleni na vona la ku hetisela la hi languta ku va twe yini kusuka ka va mavandla ya tipolitiki na ku va hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki hi ku angarhela loko hi kha hi languta ka nhlawulo lowu wa lembe lera 2024 tatana Masingita Mkhawani hi vo ngele ku bileni na vona Mkhawani a hi hetseleni hi timhaka to timbirhi loko mi ta mi yingiserile mavandla ya tipolitiki kumbe va lava mi nga kota ku va twa mi vona moya wu kha wu ba wu ya kwihi na koho timhaka ta vuhlayiseki ku angarhela mi le ku voneni ka yini loko ni yingisele president loko va heta ku hlawula ni twe va preacha ngopfu mhaka ya political tolerance na ku va va hlohlotela vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga leswaku va tirhisa opportunity leyi nga koho leyi taku kan'we endzhaku ka malembe ya 5 ya ku va tikuma va hlawula mfumo lowu faneleke wu rhangela so message lowu a va karhi va wu kombisa president ni vona wu ri lowunene especially given the fact ya ku mhaka ya voter turnout laha tikweni yi languteka ingaku yi va yi ri ntlhontlho minkarhi yo tala se president va karhi va vulavula ngopfu mhaka yo fana leyo ya ku va ku fanele ku va ku ri na tolerance political tolerance na leya ku vanhu va fanele va kumeka va exercise right ya vona ya ku va va ya ku hlawuleni kambe ni tlhela ni vona na nkulukumba Julius Malema va karhi va khavhariwa hi nhlangano wa vuhaxi wa SABC na vona va karhi va kombisa ku a va hlohloteli mhaka ya madzolonga tanihi vandla ra economic freedom fighters na ku va va nyika xikombiso kumbe xifaniso xa ku incident leyi nga humelela last kwala Limpopo vona a va na vutihlamuleri henhleni ka yona a vo lo provokiwa kambe va ri vandla ra EFF veri hi ku ya hi vona va kumeka va karhi va dyondzisa varhangeri on the ground va vandla ra EFF leswaku hambi va karhi va provokiwa va fanele va kumeka va nga rihiseli kumbe ku va na situation leyi hetelelaka ku va ku ri na violent confrontation so hi van'wanyana varhangeri va swa tipolitiki lava ni nga kumekani va ni karhi ni va landzelela loko va heta ku vota hayi ka ha ri na nkarhi wo tala ngopfu la sikwini na munduku Mkhawani khensini nkarhi wa n'wina ku fika sweswaneri ku khensa mina na le ka vayingiseri khalanga inkomo nkulukumba Masingita Mkhawani Maringa mhleri wa tipolitiki lava ya kha hi bula na vona va hi nyika xifaniso kusuka ka tlhelo ra vona tanihi vahleri emakumembirhimbirhi timinete ku bile awara ya n'we yisa emahlweni nongonoko tiko wa xitlheli na Afrika wa vulavula hi la ku va hi ya burisana sweswi na mhleri wa mahungu kwala ka SABC nkulukumba Jabulani Baloyi hi twa leswaku vona lomu va nga fambela kona eka siku ra namuntlha a va ri tindhawini letiya ta Mankweng eUniversity of Limpopo eka xin'wana xa xitici xo vhotela ku va hi twa leswaku kona va nga va fambe njhani bo Jabu amamukela hlekani inkomo khensile swinene ku va mi endle nkarhi mi nga hi byela lomu mi nga famba kona eka siku ra namuntlha migingiriko a yi ri njhani swi le ku fambiseni ka ku yini timhaka leti ta nhlawulo i ntiyiso tanihiloko namuntlha ku ri sikukulu laha vaaki va Afrika-Dzonga va nga ku vhoteni eka switici swo hambanahambana swo vhotela ka swona laha tikweni eyunivhesiti ya Limpopo nakona ku na xitici xo vhotela laha tanihiloko mi tiva ku ri university vavhoti vo tala kumbe lava nga titsarisela lahaya vo tala va vona machudeni na vanhu lava tirhaka euniversity kona a ku ri na layini yikulu yo leha swinene ya vhotela ka yona eka xitici lexiya va viwa swiphiqonyana va sungule endzhaku ka nkarhi lowu hlayiwaka lowu wa ku pfula hi wona ematshan'wini ya ku va va sungule awara ya nkombo xitici xi pfuleni kwalomu ka endzhaku ka awara ya 9 mixo namuntlha hikokwalaho maphepha yo vhotela ya ta va ya hlwerile ku fika tlhandlakambirhi ku vile na ku va vatirhi va khomixini ya nhlawulo IEC va na swiphiqo swa matirhiselo ya michini ya ku vhotisa hi yona kambe endzhaku ka nkarhi wolowo kumbe kwalomu kwela ka awara ya 10 mixo namuntlha ntirho wo vhotisa wu ve wu ya phambeni hambileswi a ku ri na ku nonokanyana hi ku vatirhi a va nge za va tolovela matirhelo ya michini liya ya ku vhotisa hi yona kambe leswi a swi endla ku ri
vavhoti lava va folela yini ku nga machudeni va hela timbili ku vona ku ri layini ya kona ele ku fambeni kambe hambiswiritano a va ri na ku tiyisisa ku kongomisa leswaku va ta fola layini va vhota va tiyimiserile ku vhota voti lava vona i vanhu lava va vhotaka ro sungula evuton'wini bya vona hi ku ka nhlayo ya malembe ya vona naswona a va kombisa nkhikhi wa ntsako kumbe na nyanyuko wa ku va va ta hoxa xandla eka xidemokirasi kumbe mfanelo loyi muaki un'wana na un'wana a nga na yona ya ku vhota kambe loko hi languta mhaka ya michini ya ku tirhisiwa ka michini Bojabu i nga swi twisisa ku thekinoloji na yona ya pfa yi va na swihoxo swin'wana swa yona kambe loko mi khumba va IEC eka ku languta eka timhaka ta ku hlwerisiwa ka ku fikisiwa ka ti-ballot paper hi ndlela leyo va kha va na vutihlamuleri byihi va ri yini vona i ntiyiso hi ve hi kota ku burisana na nhloko ya khomixini ya nhlawulo ku nga manana Nkarhi Matita loyi nga hlangana yena eka xin'wana xa xitichi xo vhotela la dorobeni ra Polokwane laha a ku vhota kona mutshami wa xitulu wa ANC hi ta fita ka timhaka ta mavhotelo ya mutshami wa xitulu wa ANC Nkarhi Matita va kombisa leswaku ri leswi nga endla leswaku michini yi va ni swiphiqo ku nga ri a University of Limpopo ntsena tindhawu tin'wana a Bakersford na eka tindhawu tin'wana laha etikweni xiphiqo i ku va kombisa leswaku ri ku vile ni swiphiqo swa timhaka ta network ni mixo hi ku khampani kumbe nhlangano lowu nga wona wu tirhisaka michini leyi kumbe wa nyikaku moya wa ku tirhisa michini leyiwani va ve na swiphiqo swa network ni mixo leswi nga endla ku ri tindhawu tin'wana to hlala tikweni va va na swiphiqo swa timhaka ta ti-network ti hlwela ku tirha kambe eka swoleswo a va kondletela vatirhi va iCommission leswaku ematshan'wini ya ku va tirhisa michini liya a va nga tirhisa ku vhotisa vanhu va swi vula ku ri i manual form laha va ta tsala mavito ya vavhoti ehansi va kombisa ku hi vhoti wihi na wihi loyi a nga kota ku vhota loko michini ya onhakini kasi swin'wana swi nga swi kombisa leswaku i timhaka ta ku va kuma maphepha ya hlwele ku fika va vula leswaku hi ku ya swifundzatsongo a va fanele maphorisa loko va fanele va heleketa vanhu lava rhwalaka mabokisi va heleketa hi mintlawantlawa se mi kuma ku loko eka ntlawa wun'wana loko ko va ku na un'wana a hlwerile ku fika ku ta teka maphepha yo votisaka wona a swi endla ku ri va nga koti ku famba va heleketa vanhu lava hinkwavo loko ka ha kayivela un'wana se va fanele va ri vandzela hinkwavo va helela va kota ku va heleketa hinkwavo ri ntlawa wu ri wun'we hi leswi hi ku ya hi manana Nkarhi Matita wa IEC a kombisaka swona ku hi leswi nga vanga ku ri eka swin'wana swa swo vhotela maphepha ya hlwela loko hi langutisa mi kombise ku van'wani va machudeni a va ri karhi va lan'wa se manjheni va ku hayi khona hina hi nge swi koti kambe mi vona leswi swi ta ka swi nga ha onhi ku va mfanelo ya vona ya ku va va vhota mi hlamusele ku van'wanyana hikokwalaho ka malembe ya vona a va ta va vhota ro sungula swi nga ha vula ku nkateko lowu a va ha wu kumangi ku va na rito eka nhlawulo wa lembe leriwani a swi nge swi tshamisa swoleswo hi ku ya hi vanhu i vavhoti loko hi vulavula na vona va kombisa leswaku hambiloko xiyimo xi karhi xi nonoka hambiloko na ku hlwela va tiyimiserile ku ri va ta yima etilayinini letiya va kondza va kuma nkateko wa vona kumbe mfanelo ya vona ya ku vhota mi ta tsundzuka leswaku ri hi ku ya khomixini switichi swo vhotela swi pfala hi awara ya 9 ni madyambu kambe loko ku va ku ri na vanhu lava nga se vhotaka va yimi etilayinini hi minkarhi liya va khomixini va pfumeleriwa ku va engetela nkarhi ku endla leswaku vanhu hinkwavo lava nga layinini va kota ku vhota a ku na munhu la nga ta tlherisiwa ku a nga vhoti hi ku nkarhi se wo pfarile ntsena loko nkarhi wo pfala wu fika munhu a yimi eka layini yo vhotela eka yona u ta fanele a hetisisa kumbe a tirhisa mfanelo yakwe ya ku va a vhota ku na tindhawu tin'wanyana Bojabu hi bule na ve le Mpumalanga lava kombisaka van'wani va le ku tlherisiweni hi timhaka letiya ta ku va cinca ndhawu yo vhotela ku na leswi swa mixaka lowu mi nga hlangana na swona kwale a University ya Limpopo ku fika sweswani hi lo twa swivikonyana swimbirhi kumbe vanhu vambirhi vanharhunyana kambe va vula leswaku swiphiqo swa vona swi tlhele swi lulamisiwa va vula ku ri eka minkarhi leyi nga hundza a va tsarisele ku vhota eka tin'wana tindhawu kambe loko se ku va na nkarhi wa vumbirhi wa ku va va pfumelela ku cinca tindhawu to vhota kumbe ku tsarisa ku vhota va nga cinca ti-adirese to va faneleke ku vhota kona va vule ku ri loko va ya exitichini xa ku vhotela va byeriwe leswaku mavito ya vona a ya kona kambe xiphiqo xelexo eka lava nga hlangana na vona xi tlhele xi kota ku va xi lulamisiwa mi vile kona na kwala dorobeni ra Polokwane laha mi nga hlamusela leswaku mi tshama xitulu eka vandla ra ANC a ri kona ku ta vhota kona xiyimo a xi ri njhani eka xin'wana xa xitichi swo vhotela ku nga Hoërskool la dorobeni ya Polokwane endhawini ya Bendo i xin'wana xa switichi leswikulu swinene swa ku vhotisa eka swona laha Polokwane laha vanhu a va folete layeni a ku tirhisiwa kwalomu ka
mune kumbe ntlhanu wa tikamara to dyondzela ka tona leti ti nga xo vhotela ku endla leswaku tilayini ti nga lehi ngopfu hambiswiritano nhlayo ya vanhu laya tele a yi ri laya a yi ri yikulu kumba swinene laha vanhu a va karhi va ya ku vhoteni hi laha mutshami wa xitulu wa ANC Stanley Mathabatha a nga vhota kona lawani hi ku ve hi kuma na nkateko wa ku va hi n'wi vutisa hi mayelana ni timhangu ta madzolonga leti nga humelela vhiki leri nga hela a Juju Valley a Seshego laha a nga kombisa leswaku hi ke hi vandla ra vona ra ANC va twa ingaku swilo swa vandla ra vona so a swo tisirhelela eka madzolonga lama a ma ri kona a va hehla vandla lerin'wana ku hi rona a ri vanga madzolonga ehenhlani ka vaseketeri va vandla ra ANC laha a nga kombisa leswaku va ni ku hlamala loko sweswiwani ku karhi ku khomiwa swilo swa vandla ra vona ntsena tanihi ku va twa ingaku swilo swa vandla ni ku kumela timhangu a vo tisirhelela mi ta tsundzuka leswaku eka mhangu liya ku na vanhu vambirhi va nga vaviseka ku katsa na n'wana wa nhwanyana wa nhungu wa malembe vukhale n'wana loyi u le xibedhlele hi ku u balesiwile hi kula xibamu laha a nga vaviseka naswona u va yisa xibedhlele hikokwalaho ka sweswo kasi lowu un'wana munhu yena u vavisekile a tshunguriwa a tlhela a tshunxiwa kambe va ANC va tshemba leswaku ri loko ku ta va kumele timhangu leti ta madzolonga a vo sirhelela mi ta tsundzuka ku fikela sweswi ku khomiwile swilo swimbirhi swa ANC laha un'wana wa vona ku nga Josie Butane a nga nyikiwa bail ya R5,000 wa tirhandi u ta ya khoto hi n'hweti leyi ya July kasi lowun'wana wa ku khomiwaku matolo yena u ta langutela ku a nga ya khoto kwalomu ka Munduku kumbe wa Vutlhanu va ta yehliwa hi swihehlo leswi fanaka swa ku dlaya na ku ringeta ku dlaya handle ka madzolonga lama nga humelela vhiki leri nga hundza kona kwale Juju Valley loko mi karhi mi famba eka siku ra namuntlha ku nga va ku ri na tindhawu leti mi nga twa ku ve na swilo swa muxaka wolowo laha vanhu se va va ku na madzolonga ku nga ri na ku famba kahle ku fikela sweswiwani na hi ku ya hi va khomixina nhlawulo a ku na se va na tindhawu leti ku nga vikiwa madzolonga kambe lexi hi nga xi kombisaka leswaku vanhu lava nga ku vhoteni vo tala va vona va kombisa ku va va na ku vilela hikwalaho ka ku pfumaleka ka vukorhokeri vanhu va vulavula hi mhaka ya ku pfumaleka ka mphakelo wa mati ngopfungopfu endhawini ta le makaya mi ta tsundzuka leswaku ri ku na tindhawu tin'wanyani swi na kulomu ka tin'hweti to tlula ntlhanu kumbe ku yela ka lembe mi kuma ku xiphayiphani xa la muganga wolowo kumbe xa muti wolowo a ku si tshama kuma mati kumbe a va tivi ku mati ya mihlomoni swiphayiphani swo za swi rhosa swi khomiwa hi rhosi hikuva ku nga ri na mati swin'wana va swi vulaka timhaka ta ku va ku nga ri na mintirho mi ta tsundzuka ku ri va States SA va ku humesa tihlayihlayi ta vanhu lava pfumalaka mintirho laha tikweni so mi ta langutisa ku hleta ti le henhla ngopfu naswona hakunene vanhu vo tala ku burisa na vona va lava leswaku loko se ku heti ku votiwa ku va na mfumo lowu nga ta va kona wu fanele u langutisisa timhaka ta ku pfumaleka mintirho wu languta mhaka ya ku pfumaleka mati wu languta mhaka ya ku endliwa ka mapatu ka swin'wana swa swona boja khensile nkarhi wun'wini ka nongonoko tiko a xi etleli na Afrika wa vulavula inkomu nhlekani lowunene khensile va lava hi burisana na vona i Jabulani Baloyi i muhleri wa mahungu kwala ka SABC swi veka eka 28 timinete hi kongomele ka awara liya ya 2 Butpet loko hi karhi swi twa leswi nga ku humeleleni eka tindhawu to hambanahambana leti ku va ku votiwa eka tona swi tikomba mintlhontlho leyi hala i michini hala hikuva mintila yi lehini van'wani se va lava ku lan'wa ku hlwerisiwa ka ku fika ka mabokisi mi swi twini loko va hlamusela hi timhaka ta ku pfariwa ka switichi swin'wana hikwalaho ka ku kombisa ku vilela ntiyiso Maringa a ni ngo ko fana le tiyunivhesiti i vantshwa a va tali ku lehisa mbilu se hi yo mhaka minkarhi ya ku tala va ku loko u lava ku vulavula na vantshwa u lava ku va ku twa hatla u nghena mhakeni hikuva va nga ta kota ku va ku twa hi ndlela leyo se swin'wana swa leswi endlaka ku loko va hlwela va hatla ku hela mbilu kambe hambi sweswi ni nga swi tivi ku va hela mbilu va ya kwihi va kwalaya yunivhesiti xitichi xa vhota xi kwala ka vona va lava ku ya kwihi va lava ku futa ni nga fanelanga ndzeni vutisa ku va lava ku ya kwihi mi va mi kha mi lava ku ya kwihi hi ku na ya khale ngopfu sukile laha kambe i mintlhontlho yaleyi yi talaka ku va kolo ka hi languta ka timhaka ta nhlawulo ni tsakisa hi loko va kha va vulavula hi timhaka ta ku ku na vanhu vo tala lava va nge le ku ringeteni ku vota laha a xikolweni xa Oost laha a Bendo na loko ni kha ni tani swi voni ni mintirha yi kha yi lehile swinene hi leswi kumbexani loko ni kha ni swi vula sweswi kumbexani swi nga pfuna hina vanhlongele yo fana na mina na wena hi ku hina ko tala halela hi ku hi ya ku voteni lava nhlonge yo basa a va leli va ku va ya ku voteni va famba swin'we
ngamu na vana lava va nga ringanela ku vota va famba na vona va va yini ku votini loko mu vula sweswo botpet kumbe ku na van'wani se va nga tekela ku hanya ku fana na vona ni hlangeni na nkulukumba wun'wanyana ni nga se fika laha kwalomuya ka awara ya 10 nimixo aku ni lava ku ya ku voteni eka swin'wana swa xikolo kwala aku kambe ni nge fambi na ha yimele nsati ni nge fambi ni ri nexe ni yimele nsati ku hi ta kota ku khomisana ndlela swi nga va swi ri swona leswi mi hlamuselaka hi swo swi hi pfunaka ka timhaka ta nhlawulo hi nga leli a hi fambeni hinkwerhu loko i ri na ngamu kwala nga kona vana lava nga ringanela ku vota famba na vona mi ya vota na loko ka ni vona mahungu na mixo ni nga si tala switichi swo tala I mean tindhawu to tala laha ku voteriwa kona a mi kuma vadyondzi vatswari va kha va famba na vana va vona va kha va ya va vota ro sungula a ni tivi ku va hoxa njhani xandla kwalaho ka ku cincana miehleketo ku mutswari a cinca n'wana kumbe n'wana a cinca mutswari ku a hi votiseni leswi kambe i mhaka ya nkoka leyi ya ku vota tolo hi ndle ku vulavisisinyana byitsongo ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi nghenisa vaxisati ntsena ivi hi laha hi nga hetelela hi kuma ku vanhu vo tala va xinuna loko hi languta tirhalini leti a ti ri kona a ku tala vaxisati loko hi languta ka voters roll ya leyi nge le ku tirheni namuntlha ku tele vaxisati se xivutiso ku ta va ku ha swi twisisa ku vaxisati va tele ku tlula va xinuna Afrika-Dzonga kambe xivutiso ku ta ku hi mpela i mhaka ya sweswo ntsena kumbe swin'wana swi nga va swi katsa na sweswi swa ku hi na nkarhi wa kahle lowu wo ya kwele ncuveni ma vona mhaka ya kona botpet a hi amukeleni muteki wa mahungu laha na hina hi titwisa ku vulavula na vateki va mahungu hi twa ku voho va ri yini ve ri hi amukela mani Pimani Baloyi hi ya ri leyi a Masakaneng ya zone 1 mani hi twa ku i kume yini i fambe na yini hi ndlela yaleyo Pimani Baloyi muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga se Pimani nhlekani i nhlekani khalanga na ku xota vayingiseri ni mi vonile mi ri a Juju ku nga ri Juju Valley kambe a zone 1 a Masakaneng kambe mi nga yini ka xifaniso xa ku fika sweswi tanihi muteki wa mahungu laha mi nga famba kona mi vone hi sungule khalanga hi sungule ntirho wa hina namuntlha a Juju Valley just ku va hi veka tihlo ku ri xitichi swi pfurile nakona mavandla ma swi tiva leswaku ku na tikhilomitara to karhi leti mavandla fanelaka va yima kona ku ri loko hi languta tikhilomitara letiya ku na mavandla lava va nga kona hi fike hi kuma ku xiyimo hinkwaxo xi famba kahle a ku ri na nhlayo ya le henhla ya maphorisa swi tikomba ingaku swilo hinkwaswo swi lulamerile na maphorisa va yile va ya veka xiyimo lexi tiso kambe sweswi khalanga hi le xikolweni xa le hansi xa Mponegele laha tatana Julius Malema va nga titsarisela ku hlawula kona tatana Malema va fikile hikwalomu ka va awara ya 12 na nsati wa vona Mantwa va lava ku vota kambe ndzi tsundzuka khalanga tanihi vateki va mahungu hi langutele ku loko ku hlawula varhangeri va mavandla ya tipolitiki vo fika va pfuleriwa ntila va nghena va hlawula va heta va famba kambe tatana Malema va tele ku va fika va hi addressa hina tanihi vateki va mahungu va ku vona a va ti voni va ri munhu lowo hlawuleka va fana na Afrika-Dzonga un'wana na un'wana loyi a nga pfuka nampundzu a ta fola layeni ku na yena a ta fikelela mfanelo ya yena yo hlawula se na vona va ta endla tano sweswi ni vulavula na n'we loko va sungula a ku ri 12 loko va fole layeni va sungula le ndzhaku na nsati wa vona Mantwa sweswi va fika nyana a swi ta fika na xikarhi va nga va fambe mpfhuka wo ringana kotara so i ntila lowu nge le ku jikajikeni na xikolo lexi ku fika hi fikini laha i xikolo lexi ku ya hi presiding officer xi na vanhu va kwalomu ka 2500 ka voters roll ya sure na tola ku na nhlayo le henhla vanhu lava nga casta ti-special vote vo tala va vona va tini lava va fanele va vhakeriwa na vona va vhakeriwile so lexi xi nga busy swinene and lexi tsakile xin'wana lexi xi hina tanihi vateki va mahungu xi tekelaka nhlokweni i xitichi lexi tatana Josie Butsana khale ka mutshamaxitulu wa EFF la Limpopo Josie Butsana na vo va nga titsarisela ku hlawula eka xona mi ta tsundzuka tatana Butsana na executive ya vona va vuyi va n'wukisiwa hi vurhangeri bya EFF leswi nga rhangela tatana Malema ku tlhela ku va na swivulavulo nyana swa ku a va fambisani swilo kahle tatana Butsana ndaka nkarhi va heta va tlhelela eka vandla ra ANC mi ta tsundzuka vhiki leri nga hundza ndaka ka timhaka leti tele Juju Valley tatana Butsana va ve va khomiwa va hihliwa hi nandzu wo ringeta ku dlaya endzhaku ka loko n'wana luya wa 9 years a vavisiwe hi ntsulu leri a ri nga kongomangi ka yena eJuju Valley se
one of the conditions tabo loko va khomiwe Tatana Butana a ku ri ku va ntshunxiwa hi bail ya 5,000 condition leyikulu a ku ri ku va ta exixego ntsena loko va ta hlawula se namuntlha vatini va tele ku hlawula va fole eka line yin'we Tatana Butana le mahlweni nyana Tatana Malema na nsati wa vona va le ndzhaku ka vona nyana loko va ku fika Tatana Butana va ringeta ku va hlamula nyana Tatana Malema hi marito ya vukarhi kambe volo va langutisa va nga va hlamuli se ka nkarhi wa sweswi ntila wu le ku yeni mahlweni u lehile swinene khalanga loko lavambirhi va nga se fika va ti-party agent ti ve ti ya ntileni ku vona ku wu lehile ti lava vadyuhari vakhegula na vakhalaza ti va lavela switulu ti lava na tendenyana ndhawu yo va na vadyuhari vo tala vo lo tshama hansi emahlweni ka xitichi ku prioritize wa vona loko ku ya hi ntila lowu ve le ku ngheneni ku na ntila lowu nga fola hi vantshwa vanhu lava va tikomaka ingaku va le ka xiyimo xa kahle kambe ku na ntila wa vadyuhari so hi ta va hi ri kwale veke tihlo until Tatana Malema va ze va heta ku hlawula khalanga Pimani Baloyi loko se va hlawurile hi ta twa hi n'wina ku mi fambe njhani khensile swinene nkarhi wa n'wina inkomo khalanga teko wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga Pimani Baloyi ya hundzila loko hi vuya hi yisa mahlweni na nongonoko. Xana una swivavi emirini kumbe una ku hlangana hikwalaho ka COVID-19 hi tirhelo ra nsawutiso ro pfumala matimba se andi lava ku tinyiketa ku fikela loko ndzi ta twa leswaku ku na xitengisa miri xa ti-Prosidin capsules. Prosidin yi cince vutomi bya mina yi hlangana na swilo swo tala swo hambana evuton'wini masiku lawa seke pfumelela ti-Prosidin capsules leswaku ti ku pfuna loko yi nga vuli leswaku Prosidin kona a hi Prosidin ya kumeka etikhemisini hinkwato. 19 timinete hi kongomile ka awara ya 2 leyi nga ta gumeta kona nongonoko tiko xitleli ku fambisana na Afrika wa vulavula yisa emahlweni na ku haxela nongonoko wo hlawuleka wa nhlawulo hi la ku va hi tsutsumela le exifundzeninkulu xa Gauteng Soweto la hi nga ta va hi karhi hi burisana na muteki wa hina wa mahungu Horisani Sithole hi twa leswaku migingiriko yona yi ta va yi karhi yi famba njhani eka ndzhawu liya Sithole enhlekani Nhlekani Maringa na vayingiseri inkomo khensile swinene khale rixini migingiriko yi yime njhani la a Soweto la mi nga kona eka nkarhi wa sweswi ku ni nga kusukela rixini ku ta fikela eka nkarhi lowu hi nga eka wona Maringa sweswi le matlhelo ma Orlando swilo swi famba kahle swinene mara tilayini tona hayi ya tikula ka nampundzu loko switichi swi fane swi sungula ku vi na switichi leswi swi nga va swi tsandzeka ku pfula hi ku pfumaleka ka ti-ballot paper and then swi vuya ka ku vuye ku va na ku ku va na tilayini ti ya tikha ti ya henhla ngopfu ku ta tsundzuka ku van'wani vanhu va byela ku mo hi hubutela hi ta vuya hi ndla swin'wana van'wani va ka mo hi hloyela hi ta kumbe loko ri rhenga hi ta kuma ti hungutekanini mara ti ya ti tlakuka swinene ti ya mahlweni mara lexi swi ya hi ku tindhawu ta kona ti le kwihi ku na switichi leswi ni nga swi famba ku fana na vona lady hala mi kuma ku a ku na vanhu vo tala mara I think mhaka yikulu leyi faneleke hi highlighta ku lembe leri timhaka to va ku munhu fana a tlhelela la nga tsarisa kona i problems swinene ni vone vanhu vo hlanyana va kha va tlherisiwa ka switichi leswi va ri ka swona after ku yima tilayini like lowun'wana a vulavula hi ku va ti aya deep roof kusuka a Proteas Land which is about 15 to 20 minutes drive mara disadvantage i ku loko a fika le u ta fanele ku khayima yin'wana layini ma yi vona i problem ya kona maxo a karhi hi kombisa ku ingaku mhaka leya madyondziselo leyi ya timhaka ta ku cinca ka ku va munhu la a votela kona ingaku yi tama ya ha ri ntlhontlho Sithole loko swi ri tano nhlayo leyi mi vulavulaka yona leyi nga tlherisiwa i nga hi vulavula hi nhlayo yo tanihi kwihi loko hi pimanisa na vanhu lava nga tsarisela ku vota ngopfungopfu eka tona tindhawu teto vanhu vo tala swinene van'wani futhi va gungula va vulavula timhaka to se va twa ingaku vandla leri fumaku ri nga va ri endle swilo leswi hi mavomu ku ri ta kota ku ri vuya ri raha ri ya lahaya na lahaya hi mhaka ku a va twisisi ku why khale swilo leswi a swi ri easy ene vanhu va tiva leswiya swa khale for example ni tiva van'wani va nga Limpopo sweswi a va ri vanhu lava kumeka la Joni na vona a va ni byela the same thing ku a va nge koti na ku voteni mhaka ku mavito ma vona ma ha sele hala Joni so I think ka ku navetisa loko kha ku navetisiwa timhaka leti na mina ni tsundzukini swi twi ngopfu hi laha IEC yi nga va ku yi moxe kona ka ku kumeka yi nga byeli vanhu ku a lembe leri a swi nga humeleli swa mi swi toloverile ku nga va ku ri yin'wana ya ti-problems leti ti nga kona leti ni nga na ntshembo wo loko swi kha swi famba hi nga hlangana na mavanhu lama politiki ma kha ma kombisa ku ka ma nga khomekangi kahle timhaka to fana na leti a na ha la ku jikijela xona xivutiso xexo ku nga va hi ku vanhu va hlwela ku twisisa kumbe ku khoma swilo
kumbe i timhaka leti sukaku ka yona IEC eka timhaka ta ku va va yisa dyondzo leyi aka vanhu ku va va kota ku twisisa i ku loko swi languteka hi ndlela leyi Sithole ingaku ntlhontlho lowu ingaku wu le ka xiyimo xa le henhla ngopfu eka siku ra namuntlha n'wina ntsena mi nga vona vanhu va tlherisiwa hambi ku ri hambi Mpumalanga swi ve tano na tin'wana tindhawu kwala Limpopo ve le ku tlherisiweni vanhu hi to timhaka teta. Mahaxi loko mi tlhelela ka swa vunavetisi bya nhlawulo hi swi twile vo tala ku na swo tala swi vulavuriwa mara yaleyo a yi nga kandziyeriwi ngopfu leyo vo tala van'wani vo hlamala nyamuntlha loko va swi twa leswi van'wani hi sungule ku swi twa a hi khale ku lembe leriwana swi nga humeleli laha se ku nga problem kahle yikulukumba ngopfu hi ku loko luckily mina for example ni register a Mayfair ile malembe lawana a tshama tlhelo leriya no va na like rona ha ri kwala Joni so nta swi kota ku ya hlawula mara van'wani vo tala lava se va nga move ma swi tiva ku tshama ndhawu yi nga kwala ka mintirho na swin'wana na swin'wana vanhu va suka lava ya le so ni na ntshembo wa ku lembe leri kahle leti loko swi fika kwalano a hi mhaka leyi yi nga inana yi nga fika ka ku dyondzisa ku nga lemukisiwa ngopfu vaakatiko hi ku kumeka ku lembe leri ku ta va na ku cinca ko fana na koko leswi swi nga ta hetelela emahetelelweni hi nga ta kuma ku mi ta kuma ku ka vanhu lava vo tala lava hi tivaka ku va fanele va hlawula van'wani va ta va tsandzekile hambileswi a va ri na ku navela ka timhaka ta ku va vanhu va cince ku tshama swi vula ku loko a mi kumeka mi ri a Venda kumbe kwale ka Malamulele a mi boheka ku khandziya xibazana mi ya Mayfair mi ya vota kambe hambi swi ri tano tani Sithole loko hi karhi hi langutisa eka swin'wanyani mintlhontlho yin'wanyani leyi nga va kona handle ko tlherisiwa koka ku va vanhu va tlherisiwa hi ndlela yoleyo ku nga va ku ri na yin'wana mintlhontlho leyi mi nga yi vona kumbe vavhoti va nga va ku va mi lume ndleve hi yona eka switichi swo hambanahambana leswi mi nga famba ka swona mpfhuka rixini dyambu ra namuntlha. Swi komba swilo swi kha swi famba kahle ngopfu mi ta tsundzuka ku na timhaka leti hi ti vitanaka i political intolerance hi xilungu hi xichangana ku ka vanhu va nga koti ku va tshamisana ndhawu yin'we loko va kha va ri na mavonelo mo hambana kumbe mavandla ma tipolitiki mo hambana kambe lexi ni nga xi vona hinkwakwala ni famba kona mi ta va vona va hambana hi ku hambanahambana ka vona mara va kha va tshame swin'we van'wani vona va kha va nyikana na titiya mi ta tsundzuka ku la Joni ku titimela ngopfu loko wo va wu butile wa jika u ri na xirhami lexi xi nga ku vangelaka mukhuhlwana walowu nga kona walowu nga ku karhateni swinene se mi kuma ku hayi vanhu va le ku hlayisaneni hi tindlela teto a ku na laha ku tikomba ku va na kwetlembetano kumbe ku va na kumeka ku ri na ku hisiwa ka mathayela na swin'wana leswi nkarhi wun'wani mi vona ku swi kha swi endleka ka tindhawu tin'wana. Hi nga ha vona nhlayo yi karhi yi ngeteleleka mi karhi mi kombisini le masunguleni ku van'wanyana ingaku hi lava va ku hayi ku hi vona ingaku mintila yi nga va yi lehini hi tove ku hi yimelanyana ri ku enyana dyambu kumbe hi nga ha vona va vhe va tshamise sweswo ku va ni nhlayo yaliya ku van'wana ni sweswi hi nga kombisa ku van'wana va pfa va tlherisiwa ku kambe hi nga ha vona ku va ku ri na ku tlakuka ka nhlayo loko siku ri karhi ri famba. Swi ta ya hi ku hambanahambana ka tindhawu Mahaxi mi ta tsundzuka ku na lomu ku nga na vanhu vo tala ku na lomu ku nga havaka ku va na switichi swin'wana switsongo leswi loko mi fika ka swona ma swi vona ku va na vakhegulu va lava tihlayi titsongo ni hunde kereke yin'wani a Tlhadi ni swi vona ku laha ka tireka mara loko ni hundza masayiti ma vo Orlando ku va na kun'wana ku vona ku kahle mara ku va na kun'wana loko mi fika tihlayi ta kona ti le henhla swinene kun'wani ku na swiphiqo swo fana na ku sweswi hi nga swi vulavula hi swithumbutelanyana ku ka ku hlwela ka ku fika ka swilo ku na lomu ku nga hlwela ti-ballot paper ku na lomu ku nga hlwela ivi swi endla ku tilayini letiya se leyi nga hlamuselaka ku kumeka swin'wana swa switichi leswi swi hatlisa swi kumeka se swi kumeka swi nga ha ri na vanhu i kumeka mi kuma ku va ve na laki ro kumeka va pfule hi nkarhi but yaleyo yo amahetelelweni ku na lavaya vo lava ku hi xichangana va kuna ku nonisa nguluvi loko se hi kha hi ya xowini a va se tshama va kayivela vanhu vo fana na valavo so swi i timhaka leti hi nga ti langutela ku swi ta humelela ko va ku yo tsakisa i ku va IEC mara hi kha hi nga navetisi ku vanhu va nga hatlisi mara ku yo tsakisa i ku hava munhu loyi a nga ta va loko a nghenile hi nkarhi wo pfala a nga ta ka nga vhoti mara vanhu a va ringeti ku va hatlisa va ya ku vhoteni. Hi 30 karhi hi gimeta Sithole ku vile na lavaya van'wani va ngo va IEC a va kotangi ku va fikelela hambileswi a va titsarisele ku ya eka nhlawulo wo hlawuleka va nga va ku ri na van'wani mi nga va kuma kumbe ku burisana na vona lava nga kota ku va ya vhota eka siku ra namuntlha. Yaleyo i problem leyi yi ri kona tolo hi tsundzuka ku na old age home yin'wana va nga hatla va fika va IEC mara lexi ni nga ta xi xuvutele ku
ku ve na timhaka to loko va cheka van'wana va kumeka nga voters roll ivi van'wana va kumeka va ri kona so ku nga va maybe va rendle ku va ta ya va vona kumbe va sungule hi vona mara hi swin'wana na swi landzelerisaka lero loko se hi ya vulavula kambe se ni ta va ni kha ni ringete ku kuma tinhlamulo Stol khensi nkarhi wun'wini eka nongonoko tiko xetleni inkomo va lava hi burisana na vona emuteko wa hina wa mahungu i Horisani Sithole kusuka le eSoweto exifundzeninkulu xa Gauteng ta va karhi yisa emahlweni nongonoko tiko xetleli ku fambisana na Afrika wa vulavula ku yo sala ntsena 10 timinete leswaku hi fika emakumu ka nongonoko hi nga se yisa emahlweni a hi hundzila enoko timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi nongonoko hlawuleka ka siku leri ra nhlawulo ntshema ka ma famba kahle maka ma vota hi ku ya ku hambana ka tindhawu marenga ni kombela ku ni komba ri khudzu ra wena kwe u se undiko botped loko ku ri na mburisano na vateki va mahungu hi IEC tolo ku na muteki wa mahungu kusuka ka Power FM a vutisa xivutiso hi timhaka ta inki leyi tirhisiwaka a ku ni huma ku voteni ka special kambe loko wo langusa ri khudzu ra mina a ra ha ri na nchumu a swi ngo to vanga swin'wanyani ku inki leyi why IEC nyan'waka ingaku a swi fambangi swona hi ku ni huma ku voteni kambe ya leno tsaka hikuva IEC va kombisile timhaka ta ku a hi xona xi ri xoxe xi tirhisiwa lexi xi kotaka ku xi sivela lava va nga lavaka ku phindaphinda handle ka inki na matirhelo ma technology na kwele va fika va khwatihata ko i nge tlheleli loko i nga u ze yi hundzile na xinchelani lexi a xi ta va xi vuri kambe me a ni tshembi ku leswi hi swi vulaka hi swona kambe hambiswiritano a hi pfumeli no hi swona botpet ko va ku le ndlwini va lava ni tshama ni hlambini so ni vuye swirhabele nongonoko tiko wa xetleli eka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku fambisana na Afrika wa vulavula ku yo sala ntsena nkombo timinete botpet loko hi karhi hi ta eka wona nhlawulo wani kuna valweri va tintshunxeko ni nga ku valweri va timfanelo ta vanhu lava nga emakhotsweni va vulaka leswaku ndawulo liya ya vukorhokeri bya makhotso ingaku a yi le ku tirheni kahle ku va yi vona ku vakhotsiwa va vota eka nhlawulo lowu hikuva va nga nikiwangi maphepha yo kombisa leswaku va nga ya va ringanele ku ya vota mi vona leswi swona ku ri ntlhontlho wa njhani loko hi langutiseka sweswi nga seteka muyingiseri mintlhontlho leyi ku ya hi vaaki tanihi sweswi un'wana na un'wana nga na mfanelo ya ku vota yi nga hetelela ku yi tshama yi kha yi vulavuriwa ku hikokwalaho ka yini ngoti a va tekisangi voko ka ku yisa vukorhokeri byo kenela eka tindhawu letiya ti ta ku hlawulela ka tona kambe ka ku vabohiwa va fanele va vota kumbe va nga voti ni la ku ta swi siyela va Afrika va vulavula ka mindzuku kumbe vhiki leri taka hi vulavula ku kahle munhu wa khomiwa ivi a voniwa nandzu wa ku dlaya ivi mintlhe mi n'wi yisela ballot paper mi ku a voti ke se hi ta bula hi swona siku rin'wana sweswo kambe sweswi a hi tweni vayingiseri lava va nga koho ku nga ku ri na un'wana muyingiseri a nge i fambe njhani namuntlha a tinyungubyisaka hi leswi a nga swi endla kumbe a vilerisiwaka hi leswi a nga swi vona a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhleka aye mjani mashi epfukile mjani muyingiseri epfukile a khensa mina leswi a xi endla ku ni vota a ni lava ku byela vaakatiko kumbe vayingiseri va Munghana Lonene leswaku ku vota swa koteka hambiloko u nga tsarisangi wo fana na mina a ni lahli pasi loko ku rejistariwa na loko ku kambiwa mara namuntlha loko ni kha ni huma a khefini nhlangana na un'wanyana a ku ya ku voteni ni ku hambi a ni tsarisanga ni ivi a ku na meni ya kona mara a ni tsarisangi ni ku loko u famba kahle u ni fonela himpela i va ni fonela leswi a ku a ni votini ivi ni ya ni vota kambe ku nge vi ntiyiso leswi mi swi vulaka swa ku a mi tsarisangi mi ngo vula ku a mi yangi mi ya kamba mi nga lahlekisi rixaka hi ku a swi vuli phela loko mi ku a mi tsarisangi mi vula ku n'we a mi si tshami va koho ka voters roll ani malembe laman'wana ni votini mara lembe leri nkarhi luwa a va ku ta tsarisiwa a ku nga tsarisiwa a ku kambiwa a swo vula ku vuxokoxoko bya we bya ha ri kona ki mi nga lahlekisi rixaka swi twala onge tin'we mi la ta vula ku va ka IEC va lo mi votisa mi nga tsarisanga hi swona a ni vula timhaka ta ku lembe leri pasi ra mina ra ha lahlekile na ku ri kuma last week loko ni ya ni fika ni kuma ku ra ha ri koho vito ra mina so ni voteni namuntlha hayi swi mina ni vilelela ku mi la ta twala onge mo vota hambi mi nga tsarisanga hayi
hayi lahle kesini mingisela mina khetsa swinene 0860002543 ni vona maringa ku thukwaku i vota njhani a nga tsarisangi sa hila ku basisa yeleyo a ni la ku chiwa swinene botpet na wena loko ve a wu seza i ya eku voteni i nga suki i nga tsarisangi i ku i ya ku voteni a swi kona swi nge humeleli sweswo loko u nga tsariselangi ku vota tshama ekaya hi ndlela yoleyo i nyika nkarhi ka lava va nga tsarisela ku vota leswaku vona va ya tirhisa mfanelo ya vona ya xidemokirasi ya ku vota i nge hi kuma n'wana muyingiseri Inhlekane botpet mvulavula na marenga hambi swi ri tano n'wina mi ri yini mina ni votile and a ni vonanga xihoxo hinkwaswo swi fambe kahle and nga ku hlamuselana nga ku vulavula na hi lava va ngo vona va jikisiwile van'wanyana a va swi tivanga leswaku loko u vota u ta vota la u nga tsarisela ko la u nga tsarisela ko kambe me xivutiso xa mina i ku hi nkarhi leya a va ku hi tsarisa ku vota ivi wena u kuma swa ku ri a wu ri Limpopo u sukele u rhurhele eJohannesburg a swi boha u tarisile eJohannesburg ku se ndzi rhurhile hala ndzi tshama kona leswaku u ta kota ku vota na swi ku ri vanhu va ku vona va nyikiwe ballot yin'we kumbe timbirhi a nti swa ku ri mina hikokwalaho ka yini va ku a va na byona vuxokoxoko byebyo kumbe information leyo mina ni swi tiva hinkwaswo hikuva ni swi tivile swa ku ri ku ta huma ti-ballot paper ta yi 3 ta swa ku swi boha u ti vhotela and futhi loko a hi ku mina leswi ni nga la eGauteng ni suka Mpumalanga eMpumalanga ni nga swi kota eku vhota loko ni registerile kambe a ni nge nyikiwi maphepha manharhu ni ta vhotela national ntsena ni nge vhoteli provincial na regional so mina a ni tivi swa ku ri kahle wa hi nga swi koti eku ti dyondzisa hi nga lavi leswaku ni vulavule tolo swa ku ri nikiwa exipfuno enon'wini so sweswo hi swona swi nga ta hi endla leswaku hi hlangana na mintlhontlho yo ka yi no ni mitweni mingisani khenseli swinene tlhelo rero maringa leswi va vulaka swo veri hi tolovele ku nikiwa swakudya hi xilepula kama swi ri tano swi hi fikisa makumu ka nongonoko lowu a ni ka ni tiphina ku tirha na mujahani loyiwani maringa kambe hayi a hi kuti maringa hi khenseli swinene n'wina ma ha ri na riendzo rikulu hina hayi mi hi tshikeni hi famba hi ya wisa botpet hi rona hi nga langutani na rona kambe hambiswiritano na mina ni twe ku nyanganya ku va ni karhi ni fambisana na n'wina no tshemba leswaku na mundzuku hi nga va swin'we eka nkarhi lowu fanaka kambe hi fikisa sweswo eka nongonoko wo hlawuleka wa mahungu wa tiko wa xitleli ku fambisana na Africa wa vulavula vito ndzi dzonisani Clifford Maringa kambe ngeni ku nyika vanhu lava nga humelerisa nongonoko lowu a ri kona Misho Justice Mashinzi na Eric Mcindani kasi emoyeni a ni fambisa hi Amukelo Ngoveni n'wa ground ni Khensini kasi emchinini a ri kona Bongani Baloyi na Tumodi Mutsifadi kasi muhumelerisi nkulu Wisani Manganyi executive producer wa tiko wa xitleli cost na Mthombeni kasi hambiswiritano a hi hlangani eka nongonoko wa tiko wa xitleli nkarhi lowu taka i awara ya hambiswiritano swi tshikeni kumbe huma ka swona hambiswiritano wu ta tlhela wu va kona nongonoko wo hlawuleka wa tiko wa xitleli wo fambisana na nhlawulo hi nkarhi lowu iya nga ku ya emahlweni ndlela yaleyo hambiswiritano no tshemba leswaku Bishop Fanuel Magayisa va nga va kona vachayisi kambe hi twini